Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema main gai wasyayani Ongko na Radio Bulando Vata San Francisco Mekauti Kenda Vata Mai. Si folamu mai Fayanoi abu oi Ilau namo lagu O alfia now Kusi bobo lanai tara ina Jesus Lord nawai maka dia na nawai o abero tai na rodoma dani kufitomu oh Lord o ko farigita more lagu au fear now
Ongko na Radio Mulanto Wata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Toka na itavi seroia mai ve mbuli ratu mai ve bakamaru takitiko ani vekenda dolan talitungani na nonde wasiningo no vata ne kabibina kani bakarombukan dendai naik rua ni singa ni bula Februari totolo halitungana toso ni ngauna anda sa thoba mai ngona karua ni bula. Karua ni singa ni karua ni bula ambaki vo ngoro na ndolu rua sanga bulu kava au ni takanio ni mbula binaka tiko vakarawa tiko veki mndo mai viti singa lewu tiko mbeka ni vakarawa ngo ka au kubambuta ni sa rei vavaro tiko mbeka ngona va singa lewu se sembera senga iwa timbeka na katalau na sona vanua veki mndo na sona matabu vali senga
mai vital no taki tikum beka ngona ituba ni singa thokonaki na singa ni kua dhaba beka satu mena leki ngaravi tiku ani na kavi ni kua ia waka nui ni benaka tiku ani beki to ena bonoli bungo Amerika ena taini buruburungo senga singa waka rombuka tiku ngo e kavi tiku ni waka rombuka sa sivitoka na sabe mamandonu na tolu ke reitungana no ni vevo soti ni mai teka bumbera tiko na nonda wasiningo na nonda programo ina kavi ni kua ia waka binaka taka tiko na no ni ndau sema tiko mai no ni ndau se talitungani na nonda bata na nonda ena be kavi nda mai ndando mai be sema tiko kina ena radio bulandu bata nda waka binaka taka tu na tosninga una karoni nda mai be sema tiko kina vango terungia ndo na marama ena bongi taruko ena dabasarman Iko takawa tiko kina na seodidi waka tiko kina na programo ngori se na station ngori na radio mbulando wata au sange waka sama taka waka bure waka sama biau ia waka ndi taka tu ni sona ngauna waka me undo yalo leilai ndo bimbi beka na dola ia na nomuni ndo sema tiko mai ke na ndo ngandrebi me waka sabui tiko yani na tuku so me baleta tiko na nonda enra bitu e sona waka sala membaleta tiko na nonda ngaro na tuna nonda mbula mai berto na tambana ni na Regional Pacific Islander Task Force na Ethnic Media Services wakatal nga kina na Asia Pacific ko ya ndo na isongo didi tiko na isongo ngo membaleti kenda sarati nga na ngole mai na atu Pasifika mai na matanitu mai na wasa Pasifika ka wakatal nga kina na matanitu baka Asia so kanda mai baka tiko na banoli bungo Amerika da mai sasanga mbula da sama Itali taka tu na banongo weekenda bunga sar weekenda this has become home ia na be songo bango eranggendongan rebatu na Ito na matanggali vivo ke so kandongan rebi mena pakarita ki mai bekenta na ngole mai kanta sa mai tiko wa en na banoli bongo. Ya saranga na usu tu tiko ni kena ndau didi wa ki tiko sena kena mai to mani tiko ngai ni na vengarawi na radio mbulando vata San Francisco. Me koti kenda vata mai ka wakatanga kena na kena ndau wakatangi taki tuani na sereso me lututu ni tabi kauta tu mai wakaboleka na nonda mata ni vale na nonda baravi mai vanua na ve sere ka wakatanga kena na ve programo so endo mai rongo di tiko do mai leo tiko ni nonda programo ni radio mbulando bata na ve kavi na ve programo ya wakana toso ni ngona na dawe kalawa do tali na programo kana mai tomani tiko na kavi ni kua na nondi rongo mai na ve longa niu na ve programo ba ya so tali na programo endo mai rongo di tali tunga na nonda e wasini ngona bata ka tiko na wakanananu me na buke kenda tiko e na nonda sasangambula. Awa e na bonoli bongo Amerika kau kela talengani so e rasa ngoleani na kina bi matanitu le lebu tali so kondo tuko na tiko ni lebu na kai toto wata tu na nonda na bi kanda lagi laku duruma na bi matanitu nda sala ko ni kina da laku bulangi da litu bulangi tu kina e lebu na kai rauni nda na bulida bata kana buke tu na nonda lako menda laki tau ya butaka senta mani ngoleani menda sa ngoleani baka matapu vale anda sa ngoleani kanda sa biuba nua mai menda sa laki baka tiko tunde ena ndo tali matanitu se nda ngolembek nga baka ngande se mani baka dava na nomani tuba baka nui tiko na radio bulan tua bata ni na dua se rua se mani tolu sarna ka ena rauni na vuke ke munio ni na rongo tiko yani ena nonda bata ngo na radio bulan tua bata nomani tokani go una buninda kua baka mbula tali tiko yani venga na vononi sema tiko me kina na kabi benaka ni kua ka waka mbimbi tiko be kemdo ke na sema tiko ngore mai Australia singa levu tali tunga ni waka roai be kemdo and singa levu ni kua bula benaka marama tau mare da lalanga vesi benaka waka levu na sema tiko mai waka tala kina ve emosi na sivi ando bula benaka mai ndana rau mai nandi waka nuni benaka tali tunga yani na Akabi na singa lebu ni bakaro wendi ndai ni tosa benaka tiko na kena ngaravi tiko na itavi. Ngori ni tono hotel ampe kanto siama tiko me kina ngori se mbaravi saranga. Au dona marama imbita daki tiko kwento mbe kana wakame complain na nona kunru tiko se na nona wasa tiko yani
Duin na kairon in na turmai na non vosa tiko na maramongo ya gairon i tubi tal no tali tikina na do tali na ngona mantangango via vakambula tiko ni vikiamni kau via na numikiamni tiko ani na sere kataramongo and radio bulando vata San Francisco meko tikanta vata tiko mai. Moto
JJ's Food Shack. E tiku kina na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi na dalo sa tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundu limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ai, dombula. Sabada vtikum bekana vankarataka. Iyo, dombula vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangai raurongo ni sangai adamay na work permit Isa vinaka. Ena sang talanga nila ngo nom do na nalilay. Vitali matanga ni sangati ko na pepa. Oi, sardina. Ayaw saranga. Ia, ena bibuk sarmikli bukem kamenda kila rauto ke sona kame. Maleta na daka retungo Iyo, di na saranga. Binangona nga menda do warong kina belongan new and na radio bulan tovata. Nadama? Na belongan new and na radio bulan tovata. Na programo wakarutaki kando vital nota kikina na bei kame bukena non the bangara kangaraba na itabi wakadakada kay so Amerika rongodi and bei kabi ni wakarumbuka ni sibi na ba na tini na miniti bei kemundo Amerika sibi na dua and na tini na miniti na kabi ni lotu lebu bei kemundo eviti and radio bulondo vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Nongu chisu, nongu vanua. Senga tina ni kararawa na daka waka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kanda u dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto taladeani na nung ni voli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni voliboli na kinangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vituro Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni Diwan 21 toluva diwa ono saibarua. Erto ngarap talanga ni kanali waka suburi ani nanong yaya. May nanonood to stoa kina nomu mati ni katuma. Kendran beka nang wala ni kibalilo tero buko ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuani lenga sinu ingaw-gawa. Nana mai kina programo warotaki. May vera na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungode na bima manione na kabini buko lulu bay Kemando California. Bima manindu na singilewu ni lotu lewu bay Kemando Viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. And a radio bulando vata sa mai botong ko tinika ono nominiti me vana kaloko. A kabitiko ni wakarombukan din dai ni karu ni singa ni bulo February sa katolitiko ni singa be Kemando Viti Australia New Zealandi wakanu ni binakatiko yani ni tosa binakatiko na Wengaravi. Tosa binakatalitiko nga ngande na ken maru takitiko na indua tali na mo ni madawa endo na kau din dibi bakalibu kina nunggu lako may Amerika matininga no singa butuki Amerika may kina do na kaya usando mistak saranga bakalibu na nonda do badi ngutu na mo ni madawa sanda kilato nga mo ni madando tumandana kena vida batu ne awana mode da sangue mai yanra tu yani da lako na market na libuli mai na dokonaki wakatala kina libunga na sasal ni waitu yana kanta tondo libuli tu mai na singa bakarua koe ando na kau ando mistaka kina wakalivu na nambula mai viti ka Wekemdo na tiko mai viti ndo siama tiko mai na visinga ndo siama tiko mai ando na ka libu sar na ka etu mai viti ka senga ni mai wakilai tiko Amerika libu talanga na ka binaka talanga kito mai sota kai tiko Amerika ka kito waka binaka tiko kina wakalibu ndo na ka ndo wasi tiko ane wakalibu ngunongo ka waka talanga ni ndo waka muria tiko na itukutuku na nonda banua na news o ni na rongo da tiko ni vital nota kito nga wakalibu na kena sa toso da kito nga sina kena sa ndo libu na mutako senga wala nga ni mutako me nda lakani mera lakani rali mutako me na stoa
Senga walangani matanggali butako ba ya. Da vida na baki sauti sendo bakame ulu tanga tuni vi talanoa ai ia nongo na butako sala ko sartunga na taliboni na kena butako ditiko na kena tuku kala ke bakanga taki talitiko na identity theft ka bakatelanga kina na kena rauni butako di na nonda lava mai na nonda bank account kona matangali butako ba ia keto ondo wasiatiko ani bakalevu ngona nga ondo wili ka kina ndona kasi rongo da kina ndona ka ona no manina winaka me na mai wasi ani me rauni ndo ki la talitunga o kenda to me rauni to andre vitalitunga kina ondo mai wasi etiko ani ia na madango kito ndono makasaranga se kito sota kai saranga se kito lako the room asartunga ba kamatabu vale na butako ba ya ngai bitan singa tolu sawa te satu kuna mai nongo ne leo ni sa senga ni raoni senga ni rawa ni ndolabo ko na nona online banking na app na online banking baleta ni ndakila ke tu na matei ni singa karo ni singa gona ngona ni somi vale na somi rent daka na madongo ko ya ke to sandu o sangai do o sanga me vital no batikirto na nungulio ni matu vale to na vitamani vale vada bitiko na rent ni o ke to kede ke rutiko vale batikiro na ngone leo rutiko ni ngone leo vale ko ngone ninda sa dina ni relubenda ya na kena bos-bos taki vavalanga we everyone is an adult ken balbalanda tiko bata kede nda so mi rent kede tiko so mi vale kede tiko do pakai tavi kede tiko na kena so mi tiko na vika membaleta na nondambula ya kongone au satu ringi koya ni satu kono koya sa senga tu ni rawa ni undolaba nungu online banking app au sangiri nambange artonge tuko na nambange ni sartu songota na nona account ya au wakandinata baleta ni liu talingana nongu clients and insurance and the wuti saranga sarando tuko na mai una sasongo nongu account ertu saranga minambang ertu sasongo tamai au sangi do taronga ni na dava ertu songo takina ngona baleta ni sono butako endo lako inambange endo vakai so erndo butako na nonra bank account akoya nambange sa wuti saranga sasongo na nonra account sa senga tali raniko tatar talikina se mondolab mantanga na nomo online banking na nongu ngone ngone ya satu kono mo sa senga ni rawani dolava na nona online banking senga ni rawani vakanga taka na nona card ia ako na kala ni levu ersando vakanga taka ngana Apple Pay ia ko ngone ya vakanga taka ko na Apple Pay sangi taronga verto nambange dambe ke lengar to sangi to kono be koya nindu ai vakanga taka na nona Apple Pay ka biutani kina ina nona mbange dona cheke lima sanga bulu na undolu na dola na levu ni cheke ambiani na nona account bakame deposit ani kina nona bank account ni na utia mengero ni na le withdraw tali mai mena litor tali mai na sende orto au sanga ni kilan dona isongo beka sen duanga duanga na tamata viam butako vai ana kai na non riwale ni butako kanta saba kilatu na ngonongo ke bakai ko kilani o reida nindu endo na cheke la kai ni vai saro ni kona daka sarangai kia ni nonra daka na ndong butako levu na nonra ne wale ni butako sa ya tu na ngonongo kongo ne artu sangi songo ta saranga na nona bank account sa senga ni rawa ni taramantanga ko na kini sau ko ela ko ani na nona bank account ngai tar virtual ni daka artu tu kono morto ni samber sala ko ti mai na isau deposit kina ni levu na bono ni daka na direct deposit sala ko nga kina bank account koya o tinga sa ia saroko di pa mantanga mea vida mantanga ne awa mea korto kuni songo te kina na bangi na nongu bank account mea withdraw ta mantanga do mantanga na wase ni 50 na undolu na dole ai asa tenu ko sini rawa ni to sa songo ta na bangi betor to sa reda nga sa la ko nga ni 50 na undolu na dole na checker to sa kilas yang o kango senga sember bakan do nindo na ngona membiteni kina to na check ba ai ko arto sa songo ta saranga kina no na bank account dia nangonin go
Au kila ni nova kasama na bungo mbeka weekend na vati ano nova kasama na ngono go baka mengira rao to digo ko na daman to songo te kina merto anda lau tinga motor mantanga dona sende do mantanga ni wasi ni 5,10 na undolo na dole ai Dato ko nito wishful thinking. E ko ya sa song na bank account go se vital no talitigo wat kirto ya nambange. O tia na noa saya main na saya main o tingo. O talaga sa song nung bank account. O nanu mendibi waliti ko mo ko ya. Kami batumbur bali nung gunra. To no ko senga undi na saranga sa sinira mantanga ni transfer sinira new dollar mantanga na nunggu online banking ya na taliboni. Okay, que mundo ya sa ko sarangaya sa matakani ko sa tuno ko erto sangay dollar batali sa ronige baka sa song na nona card ya sa raw ni transfer may nandun account kina nungu account se kina ndo tali na account e vai duindu itu na wale ni butako era da kabutu nando butako na ngonongo sa nondo tu itabi meto sa na yandra vitiko e na vitamba na kede sara ni nondo tumbula ndo talinga na kango kentundu waka wele taka mitu yandra vitiko na nondo tu bank account na ngonongo na esa rau tu na online banking ni ko sali dolaba indo na nomo bank account kirirto merto na dakaba na nomo online banking balete rarau sari ko na sang ni warra katiko me lako may na nomo bank statement moroni ko ngay reda todo ko na transactions na withdraw na nomo deposit tiko nomo boli nomo bakang taka nomo debit card sang ni ngan rebisar mo na warra ka na nomo bank statement ko rawa mo kirirto merto da kabana no mo online banking no merani corrida tiko na no mo bank account e na visinga ya kento o kelani kento to senga soti ni tondo nguma tu taka na nonda to yan raba tiko na nonda to bank account to rede tiko na visinga nga rede tiko elako tiko bi na no mo ilavo endo na kai to kalungat kina bakalebu o kelani o sandu rongo de so erndo seng so terndo tu kana mai ni sandu wa musi ulundina er seng ni tali taka ni o tinga sandu songa tanam banke na nondra debit card nondra bakanga taka na nondra debit card yo o talanga na matiningo na ya kina bia na kena songo se bakamerto taroba na nungu bakanga taka na nungu debit card yo tinga sala ko mai na tax atu kuni mai iko reda mantango na transactions keden go mo reda ngo no mo transactions kede si senga ke bakai senga yo arto na songo tasaranga na no mo debit card waka utaleman na debit card wo waka mo si ulum baleta ni ko waka samata na debit card ali bunga naka enda sambi to tukina non da debit card waka bimbi ke sono susumi enda takaba tu ya ke baka nge visa utaleman na no mo debit card atamani vaka mo nge update takatali na bibono kede o baka nga takatukina na no mo debit card ya mateni ngona aus just like you baka o rarawa taka baka libu taka iyo nagi baka sama taka tiko na libu nimbu tako sa laku tu nangonongo sa yo mandanga baka binibinaka taka ni batu ya na kena sambiu tu na sa kena sa programa takitu na nonda bank account me ngai nduanga na ka erto elako ani bango nduanga na transaction lako ani bango orto baka na misi ni sa kindava goes o ko ngo senga ni ndo bango na ko sember baka ndo ni boli ke se ngai tu sona banua sa baka meresar kilatu sa program takitu ni oira scam ninguém lá kan na nomo bank account na nomo debit card automatically sana songo na nomo debit card don mento to ba vina ka tiko ya andi na ni no baka mosiulio na ngai baka mosiulu dake sar ke baka dua baka ngata baka ilawana non to bank account ka torna non to silini to sasang tak to me komuni non to silini ngai do tale me ngai tor tale ba non to silin sana angay kurisara ni Mosini Ulu. Tukuna tika ningo na silini ke na nonda sangati ko me komuni na silini. O vaka sama taksara na madha saoti ke to vital no tiko batike na sona no tokani. Vital no taksara tingo endo na ivola. Ave ke umni na sember nikla e tiko endo na ivola ka
Ok la, ironi corrida na Amazon. Au semberni bole na nongu ia sa madasau te sa karua ni ngauna e tukuni me kina viau ka rota ni ngauna vital no te kikina mi urongo adai. E doni vole ana buke a tukuni na buke a wakalevu na nonda maroroi labo. Au na kei waka matata taka ani na i vole a, na viena vano rauni ni na bolia kina, wakaanga taki wakadawa. Sema tiku ngā mai, na buke tiku ngā na nonda tō maroroi labo wakambimbi ni na nonda tō sasanga tiku na visi singa, me mbau vida toka matanga sili ni me marurui toka toki latu ni senga ni kararau weekend tō na marurui labo. Senga ni unga weekend tō tu senga ni wakatawuli di mai na tō marurui labo. Kento sa kilanga tō mbulanga ni koa mataka tō ngai moso e talani ni mataka anonda tō sili ni koa tō se kano matanga sa koe saritunga ia. So mina kango koe kerker mai so liani senga ni do rau tu na nonda tō marurui labo. Sea mati ngā mai na Radio Bulando Vata, San Francisco, me kouti kanda vata mai. Sa watongo e vana miniti me vana ka loko na sere kataravango au na vea wakambula tuka ni kina ve William Million. Reda, petal no teki tiko na silini, do na turanga e sea mati ko mengo. Bula vinaka William Million o tali taka wakalehu na edhamuni. Wakanuni vinaka tuka ane viki omuni na kawini kua se venga na vanoni. Sea mati ko mekina, bula vinaka Jose Yambola Tarzan. Sayawa. Wakambula tuka ane viki omundona. Sea masara tiko mengori mai adhata. Ndombula vinaka mai adhata. Noi takani ndombula vinaka tiko ena moni madhango. Wakatala kina ve Joe Niungila. Nimbula vinaka Joe, wakanuni vinaka tali tungani ve kiomuni, wakatela kena ve mare da lalanga vesi ke emosi na sivi ma indena rau, no itakani ando mbulu vinaka tiko ma indena rau, wada watuna nraki mea sanangori. Wakanduni vinaka tiko yani, and matai tiko ni madhawa, sianga i tiko wana wuli, and na madhango, matai ni mua ni madhawa, ena kena tiko wua tina wuli ni ambaki wawongo, wakanduni vinaka tiko yani, ve kiomuni na itumbu, kei na ndao ni ve susu, kiomuni na ngoni wuli, gasi ni wuli, di mbula vinaka.
Sabada vitiku mbeka na vangkara taka. Iyo, dombolo vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangai raurongo ni sangai adamai na work permit Isa vinaka. Ena seng talanga nila ngo nom do na nalilay. Vitali matanga ni sengatiko na pepa. Oi, sardina. Ayaw saranga. Ia, ena bibuk sarvikle buke kamenda kila rauto ke sona kame. Paleta na daka retungo Iyo, di na saranga. Binangona nga menda do warong kina belongan new and na radio bulan tovata. Nadama? Na belongan new and na radio bulan tovata. Na programo wakarotaki kando vital no kina na be kame bukena non the bangra kangaraba na itabi wakadakada kay so Amerika rongodi and be kabi ni wakarombuka ni sibina ba na tini na miniti be kemundo Amerika sibina dua and na tini na miniti na kabi ni lotu lebu be kemundo eviti and radio bulondo vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Doyan Rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe serangan kori. Sonong una santa binakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan ng gali baga kabin ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu sa buka kabi, baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay buka singalebu sa buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabuteke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu, nungu banua. Dorongodi na vimamani yono kina vitu ene kawani bugululu we kemadawe California. Vimamani ruane kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. Ewarotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongodi na Radio Mbulando vata San Francisco, me kauti kenda vatama. Ena muna ngauna na lewa ni nando soso, enda sa siyanga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka singi lewutaka siya bukaya kapitang. Nika kuni lo malenga. Sa tipin dono munua, eraw ni buka dingo ikimunyo. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na bay matanggali kaka na itigina. Mebaka na karitua, waraisi, na logo, palusami na buwaka, na kaiwa soso, ng dalo, na toa, na kukonda, bay nga ni kinang gamure. Nakaka na buwa malang, mebaka na steak, gay bakay loka, tabioka kaya na coleslaw, surua, tatni. Kailan ko pata na kaya na pie, ng bani kay naman ray. O yan, na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit dilibutakan na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabin ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ang kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kinanabi ulutanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonotaki se unsay ena matanalebu. Ulutanga ni toso kiliw. May iba yung giti kan daw velabeti. Romodan ni 7 na tinaminiti viti na bay Singatu City, 7 na tinaminiti na bay Singamoniti Emerke. Nadaboy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and Radio Bulandova to San Francisco may kauti kenda batamay. And radio Mbulando vata sa sibitong ko na vai na ono na miniti na dai wasininga na ni dawi kala ni wasutiao wasininga na ni velonga new na rongo diti ko ni 7 and tini na miniti senga ni 7 bango and tini na miniti me vakanda rongo diti ko na rongo diti ko na velonga new ni 7 and tini na miniti ni ku akero na may vital no tiko ni kena ke nik leoni langi and nabuko ni baka nabuli ka baka edora tiko koea ngona kia nabuli di tiko na dhaka nda kilani ngona dhaka liu sarbi kenda nda mai tau yabu kina na dhaka ba caregiver kabinaka na nonda mai bulida na bika so membeleta na dhaka ngo
Nimber ni nage lakuani da lida kadaka na rau talinga and na maruta ka kina bakalibu na nondo bingarabi ke bakanda sakila tokayani na dava menda na lida kava. Duindu itu na kisi ngai vai sa lava kita litunga i California mendua nimber ni ngai lida kadaka wa ke giva me sa toka rawani viko endua na iwola na certificate oya membaleta na takadaka wa caregiver. Ko e anda na me beital no tiko kina ke nik leo ni langi be ke munio ni sember wakandua ni ke lao ni sember ni rongoda na vika so e raunio ni na leibulida kina membaleta tiko na takadaka ninge sema tiko ngambai 75 e na tini na miniti. Sa sibetonga na bai na vitu na miniti na sere kataravango au na wakambula tiko ani kina vike mdona sema tiko mai na kavini koa bula vinaka chosa i ambola tazen vinaka na sema tiko mai na kapi vinaka ni wakaroa endendai wiki mundo wakarombuka tiko wiki tau wakatela kina ve rupeni wuli mai londoni nimbula vinaka rupeni ve ngana vanoni sama tiko mekina na kavi ni kua ve wakambula talitungani ve savina dhandelai vinaka na sama tiko mai watukola hisa wakanuni vinaka tukani wiki mundo mai watukola William Million nimbula vinaka wakatela kina ve chosa ia ke Joe Niungila Vengana vanoni sema tiko me kina Joe na kabi vinaka ri wakarombuka endendai wakanuni vinaka tiko ani vikium ni ke sara na vengaravi tiko na vanoni vengaravi so na kena garavi tiko na ndui tavi na velonga ni wiso ni vengaravi tiko na seo ni vili ni tiko kina na kabi vinaka ni wakarombuka endendai gomena nomani tiko.
kau ni bula dia kawi gai merabu tunan raki dua maluan tunan tangi Rebu ni kau eresua budi wain ron robaka madua Batini udi wai totoka seni kau erese ena kena dui roka Aungai betia ngai dua sai con seni kau aunda mona Nongu seni kau ni mongi Rito taka baka oti Dilani mula sera sai con andaru yang beta boli Nongu seni kau ni mongi Rito taka baka Dilani mula serau Sai kungan baru yang beta boli Nongu seni kau ni mbongi Rito taka baka oti Dilani mula serau Sai kungan baru yang beta boli Nongu seni kau ni mbongi Rito taka baka oti Dilani mula serau Sai kungan baru yang beta boli Batini udi wai totoka Seni kau erse Ena kena dui roka Aungai betia ngai dua Sai con seni kau aunda mona Manu manu buka ersere Sere taka boli mai Taka rombo ni akabi Budi wai rondo sombu Seni kau diri malu akota mai Aungai tomi kadake Nongu seni kau nomoni Dilani mula sera Sai kungan baru yang beta boli Nongu seni kau nimbongi Rito taka baka oti Dilani mula serau Sai kungan baru yang beta boli Dilani mula serau Sai kungan baru yang beta boli Dilani mula serau Sai kungan baru yang beta boli Radio Bulan Dua Vata Mekauti Kenda Vata Mai Mai San Francisco ki pura-pura Sema mai ngai wase yani Ruang
Mrs. Titilia Naitini. Taurungo di kina na vi ulu tanga bimbi. Kanda undrende na kina vi talonota ki se wasay ena matana levu. Ulu tanga di tosa ki liu. May boyong giti kan daw vele beti. Romodan ni 7 na 10 miniti viti na may Singatu City, 7 na 5 na 10 miniti na may Singamuniti Emerke. Nadamu ikalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and radio bulan duma to San Francisco may kauti kanda batamay. Alam mo na nga, na nalibang ino daw so enda sa siyang sarangan ni kila na dapat menda baka talutaka bukas yung ilutaka siya baka yung kapitan ni kakuni lo malenga sa tipin doon munua eraw ni buka dingoy kimunyo kaya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bay matanggali kaka na itibigina may baka na karitua, waraisi na lobo, palusami na buwaka na kaiwa soso ng dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure nakaka na buwa malang may baka na steak gay baka loka tabio kaya na kauslo surua Otat ni, kailan ko pata na kaya ng pie ng Bunny K na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina vitu sa iba vitu, tolo dio tolo duon limono, se, o nga wali sa nga lito mito may nanomota, e na dio value ma Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot na kaya na kaya mo katalawa sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na tos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May vera tao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungod na bimama niyo na nakabini buko lulu bay Kemandoy, California. Bimama ninduwa na singilewu ni lotulewu bay Kemandoy biti. And a radio bulando mata San Francisco. May kauti kanda batamay. Sengan din ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatu na bengarabi. O ya ketu na kendo kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. O kendo to na senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kandau Dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada may na nung ni boli-boli na kinangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan ono toluva diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburi ni nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mati ni katumba. Ai, do pula. Sabada viti kumbeka na bangkarata-kataka. Iyo, dong bula vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangai raw-raw ni sangai adamay na work permit eh. Isa vinaka. Ena sang talangan nila ngo nom do na nalaylay. Vitali matanga ni sangati ko na pepa. Oh, isa na. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarvikle buke kamenda kila raw toke so na kame. Paleta na daka-daka retungo eh. Iyo, di na saranga. Binangona nga menda do warong kina belongan new and na radio bulan tovata. Nadama? Na belongan new and na radio bulan tovata. Na programo wakarotaki kando vital nota kikina na bay kame bukena non bangra kangaraba na itabi wakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni wakarombuka ni 7 na ba na tini na miniti bay kemundo Amerika 7 na 2 and na tini na miniti na kabi ni lotulebu bay kemundo eviti and radio bulondo vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Dota nga na viso leilai na gerungo diti kon na vilonga new and 7 na 5 and na tini na miniti and kavini kuan ni siya matiko nga mai kero na may vital no tiko ni kina kay Nick Leonilangi and buku ni buli daka na biba katabulidi sena nona mo imbuta bata tiko na buli ka na buli di ni daka ba caregiving and abono libong go Amerika o ya ni 7 na 5 and na tini na miniti ni siya matiko nga mai kero na may vital no tiko ni kina awatuko na tiko ni na nonda marure lavo endo na kai tondo malu tiki no bakalibo kenda to na to kei na nonda to marure lavo au kelas dona ya sana baleta ni to saru indo ya lo sabum beka ando tal na sana baleta ni lebu to na weka kela na senga ni raw ni to
o ke lani dana buka bikian dana dua wate tiko, and tiki nango sanga ni rau ni tō kai me tō rede tiko ni tō kana tiko ngai tō ke lani dua tale na kanta tō e sanga tiko ni kana se re rende tiko na non ratu i tos me wakani lenga tiko na dhaka lenga tiko na vi tiki ni bula tali soso mbeka ratu vi mati tiko e sanga so tini tiko na vuri ni lavo. Koia, kau ke laki na ni lewu saratu na wuna endo rendre kina weekend to na maruru i lavo. Ia, enda waka binaka ninda samitu e na we matani tuli lewu so, maybe te mantanga na kai rauni tō waka binaka tu kina ngo, o ke lani so mantanga na ngona wiki mdona tiko mai viti, e lewu sarana kanto ke la tiko, mai wiki mamina samitu wango i walangi, maleta ni inda samitu i walangi, ko ngai asandawa o ngonga tunga e na dhaka na vili niu, o tinga sa waka usara tiko i viti na i lavo, senga so tini lewu nanda tunga ona me tonto pulida kina na kai, ke ondo reida tiko e o ni orto mai viti, lewu tuna orto tunga ona, ka lewu talangana ngona me lewu na kai rato na wakatawu lider totu kina serto na wakasangaratu kina na itukutuku ni wekai soe rau ni rato wakatorida katakata kina, na non rato mbula, na non mbula, wikem dona seama tiko mai viti, ane kavivinaka ni kua. Ia, wasea tiko ni a, ni o ken tauto ke latiko ni nrenre na nonda tō maruru i lavo ka ke tō awital no takatiko e na madha sa oti ke na sona nongo i tō kani au wase tiko e ni ani ngo sangi sa mai karua tali ngau na urongo da kina na ke na tiko e ndua na i wala ka wakatoka i tiko e na 100-day savings challenge se na 100 envelope challenge e watiko e ndui tō na ia dhana ia endua tiko ngana usu tu ni we ka kedwe ana kena sanga i tiko menda webu ke takanda we wakongeti tiko mandanga e na wengo ni sale so e rawa ni tō na maruru i lavo kina. Kanduongo na numa miu wasi a mandanga iani o ke lani na webu ke sara tiko waka levu ka sarang ki sanga tiko ngome na ndona nongo i bola me ke roi andua waka wewa tini me roni ke ro na we toko ni takatiko na maruru i lavo. E ngi rawa ngombaleta ni tuku ni wango i kona matenga ni singa ona it's a 100-day challenge donan rau na singa ana kena i lako vaya matai ni singa marro en donan dola karo ni singa ronan dola katul ni singa tulnan dola vati ngaya ya ni volango ona bita mandani ni volango moni na reida merani na soli vakasama tu e boli takitu online na Amazon vakatan lakina na Temu na online sites karanyo ni na boli akina Dui tiko na keni sau, au reda tiko ve irto na Temu e vitu na dola dio sanga buluka dio na sente, dua. Vi Amazon e tiko e soe rea tini ka ona tiko beka na dola dua. Ia toto wata ke tunga na ina kini volango e na edana tiko na 100 envelope savings challenge. Ango, o wambuta ni ni sana reda toko me ngori 100 envelope savings challenge na kene lako vai ase na kena na vakana nanu itiko ya dona singa $1 rona singa $1 tolna singa $1 vati ngai $5 ka ono ni singa $1 mona maroro ya ia kore tu me ngori 100 envelopes kene balbale ana vakamera na o sanga mi on dolava na i volango e o sanga tiko ni ureda na vanua. E rau ni on dolava ki na mi o wakarita kani. Ia wakatoka na album. Da ke lato na foro album ni o tiendangai waka dhingira ni loma na i tamba. Ko talimpek ngango e na wati ko anda waka dhingira ngai na mateni singa dhingira ni dona noti. Dona dola. Ka rua ni singa waka dhingira e rua na dola. Ia rua na noti wati ko ia. Tol ni singa. Mea dhawa sar ni ka tini na kan donan rau ni singa. Donan rau na wanga ni wala i tiko ke. Se na maro ni kona waka dhingira tiko kena. Ya donan noti $1 note. Na $1 bill. Koe atuku ni sa ni ona e dhawa ni kan donan rau ni singa. Sana sina i kede na nomu na wanga ni wala i tiko i lomango. E na $5 wakadhada tiko $5 ono sanga bulu tiko mbeka na $1 o sana maroroe rao. Waka samataka ke wakai ko sanga menta tu sanga amanda me to maroroea e $5 ono sanga bulu na $1 e na loma ni tolu na bula. E avakato tolu na bula like 100 days Via tolu toka na bula ya ni tokela tolu na bula e dio sanga bulu na singa
na via tolu na vula vakadhada toka. Koia, ponga iwa ka samataka, o senga manda ni kilabi ki mdo. Wio mandangano ku samataka tungo sa nandre saramdanga mo maroroya, mo maroroya rao ya e 5 na undolu ono 5 na undolu ono sanga vula ndola. Io ke waka, mi ko waka samataka min 2 ngana ndola na visinga, dona ndola, 2 na ndola, 3 na ndola, na vatinga ya na wili ngani singa ke na wili ni lavo se na dona ndola, na noti dona ndola mo na biuta na loma ni wanga ni vola ngo kona 100 envelope savings challenge. Koia 5 na undolu ono sanga vulu na ndola. Rau ni kona maroro e rawa e na loma ni 2 na rau na singa. Sambo undundina na vakasama vinaka, ke vakau ninge Google taka liu tali na keni tala na kena baka na uira karasa o sera sa vakandina dina taka na kena vukeira mera maroro e lavo. Na 100 envelope saving challenge ya. Au nanu manina soli vakasama tumandanga yani vekenda to ni kua, singa vakarombuka tiko, liu vekenda to viso mini kua, linga bata-bata ni kua, so beka na vevakalonga tataki e do lako mahi na so tali na vanua, dena vinaka mena tona tobo lea mandango singe tiku vungo na embaki, me to maruru i lavo ngo endo na ngoni sala, kauna numa nina vivu ke tiko na nonda to sasanga taka tiko me to veturlinga taka vata tiko na nonda to maruru i lavo. Koia 100 envelope savings challenge, rau niko na vulia na Temu, se na Amazon. Rau na website so ya ka rau e rau ani oni na vulia kina na iwalango na Temu e $20 dio sang vulka diwa na sende US dollars na Amazon korto na tolu na iwalatongo mai na Amazon e andua na tinika ona na dala tinika ona na dala koia au sana numa serani ko me sana ota te kina ni roivola ke roi andua baka vewa tini ya koia, dagai viwali taka, da rauni dana viwali taka ia totovole amanda. Totovole amanda tonga bevi tal no taliki ni oti e tolu na vula se oti e donan rauna singa sava kadava. Se vadava maramanita dasha hidden blood o ke lani dona vakasama vinakango me roni to maruro i lava tiko kina. Da mai veva ko geti tiko nga veva kararama taki tiko ana radio mbulando vata San Francisco. Sa votogo rua sanga vula ka vitu na miniti me 5 na kaloko. 7 na tini na miniti ke rona mai vital no tiko ani ke Nikleo ni langi na nonde wasininga ona ni rongo mai na vi longa niu. Tomani tiko nonda to waka rongo sere ene kavini kua na dona nguna leka ngo rongo di talitunga kina na nonda to i rongo mai valni songo. Kano pe waka mbula tiko ani vi dasha hidden blood ni mbula vinaka timo di so leka vinaka na sema tiko mai ene kavini kua wakatalanga kina vi seveti te kau. Ni mbula vinaka na dau sema tiko mai ene kavini kua ena vea kavi wakatalakina ve chosa Yambola Tarzan vinaka wakaliwa na sema tiko mai andubula vinaka na Turaga William Million nimbula wakatalakina ve 7 delai and vevo no sondo sema tiko mai kina ki kamdo talangana sema tiko ngori mai adata wakambula talitinga ve kamdo na sema tiko mai Santa Rosa na Kavinikua mai Sacramento Petaluma San Rafael Ronald Park na vuko ni Vengaravi Vili New Tiko ndo singa oso wakaliwa na singa ni kua wakambimbika wakatu savava rotiko na veso yan right rtolakani na reliva to savava rotiko kento na dengo and ndo tale na madhao ngo ndo tale na moni madhawa ko ngaya o nui taka ni na toso vinaka tiko na veso yan right na Kavinikua na serengo me na nomini kethi tiko na radio mbulando vata San Francisco me kauti kanda vata tiko mai.
davu ikalawa kei Mrs. Titilia Naitini. Daurungo di kina na vi ulu tanga bimbi. Kan daun rende na kina vi talonota ki se wasay ena matana levu. Ulu tanga di tosa ki liu. May boyong giti kan daw vela beti. Romovan ni 7 na 2 na 10 miniti viti na may Singapore City. 7 na 5 na 10 miniti na may Singamoniti Emerke. Na davu ikalawa kei Mrs. Titilia Naitini. Rongodan dundunga and radio bulan dova to San Francisco. May kauti kanda batamay. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serangan kori. Sono ngono santa binakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu sa buka kabi, e baraw tayo ito buka manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenta to ito ni ti, kanay buka singalebu sa buka kabi, may buka na buka sakera, na sui, ikatamu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Yung dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola may nawal na kaloka na mataka, kinawal na kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu, nungu banua. Dorongo de na vimaman yono kinavitu ene kawani bugululu be kemadawa California. Vimamani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be kemadawa viti. Ewarotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rogode na Radio Bulan Dovata San Francisco, me kauti kenda vatamai. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina nakakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani ito na bundi ng dalo sa tabioka. Nakakana boga malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wadha badina na kani kanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and the lomo ni mga dawa. Daw tamba and na Facebook na doy ni tiwa yan na pani manray pai kay na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavito sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ay, dombula. Sabada viti kumbe na bangkarata-kataka. Iyo, dombula vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangai raurongo ni sangai adamay na work permit eh. Isa vinaka. Ena sang talangan nila ang gawin ng nanalilay. Vitali matanga ni sangati ko na pepa. Oi, santina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarvikli bukim kamen da kilaraw to ke sona kame. Paleta na daka-daka retungo eh. Iyo, di na saranga. Binangon nga men da daw warong kinabilongan new and na radio bulan Dovata. Nadama? Nabilongan new and na radio bulan Dovata. Na programo wakarotaki kan daw vital no tagikina na bay kame bukena non da bangra kan garaba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni wakarombuka ni 7 na ba na tini na miniti bay kemundo Amerika 7 na 2 and na tini na miniti na kabi ni lotulebu bay kemundo eviti and radio bulondo vata San Francisco me kauti kenda batamay. Tuanga na visa ulay o yan, nagay-rongo dito ko na nonda irongo may nabilongan new and ni 7 na 5 na tini na miniti. Nagunong ta sana rongo da sarmandean ni rongo may na valnisongo. Onggo na rongo may bala ni Songo and a radio Bulan Dovata San Francisco. May kauti kanda vatamay. Matangan itu ketukuyan dua tiga na visu retira ramba tiko bikin menikah di Sara na tiko boliongo and na Bay bakatan lagi na South Bay, East Bay and na visu retitu ngayani na Tambano Bakaviti sen LDS Fijian branch Tambano Bakaviti ni lotu LDS and pakai durtiko don nandanisi sengan indo na kai somikina gonda mai sota saranga baka kabi anda mai bekilai ke na gito so e bakaruta kitiko membaleta na nonda membaleti kanda menda mai sota anda mai bekilai tiko na madau katu mai na bakarumbuka ne kadio ni singa ni vulo February na pakai durtiko ngai na balilotu na holo ni balilotu na LDS na Rua Valima Ludman Lane i Millbrae Rua Valima
Ludman Lane i Millbrae. Tukutuku kataraba vi suriti raramba talitungani go kina vi timi ke de sara ni netball ke na volleyball. Timi ni netball ke na volleyball vi suriti raramba tikoyani ke na sota ni Mbula Bay Easter Sports Day ana wakaidur tiko ana wakarawai ni ka tolu sangapul ni singa ni Bula Mati go ana wakaidur tiko ana Jerry Reba Ash Park mai Newark. Kena i tukutuku matai lalai, rau ni uninge be tartar tukani ke ne mani tau, wale tongangua ne mani tawa, ke lani eta vuniwai, na taliponi 52 rua ono 5, diwa bitu va ono. Oiana 52 rua ono 5, diwa bitu va ono, ni gero ni be tartarani ke rau, na buku ni ke tumbeka sona waktataro, member leta tiko na nomdo timi ni netball, se volleyball, iana iduru-duru, dona timi, ke wakawan dovia mai wakai tabi tiko na sota-sotongo, duru-duru ni dona timi ruanan rau $5,000, ni ke be tartara mai ke Peter Isaac, kena wako mai na nomundo iduru-duru ni timi, na Zel ni Peter Isaac, na Vaseva Walu, ono tolu vitu, tolu rua walu va. O ana Vaseva Walu, ono tolu vitu, tolu rua walu va. Na idhobi wakaruta ki tiko, member leta na netball, na volleyball, na timi na nganga tiko rauna ya rua na $1, na runners up, $2 Wakaruta ki tu kina na kakana na voli taki talitunga kina vika so wakaruta ki tu menda mai sotan da mai viki lai mera mai marau tu kina na ngoan endona singa bina kongo wambo te asana vio kata toka wakali lai wakanununi na senga ni na tau tiko na udha na singo ya na loma ni vana senga lama na Bula Mayongoa, na katolu sanga buli singa ni Bula Mayongoa na Bula Mati. Ninge vei tukutuku ni takatoka yani na kia ni tukutuku mataila lai, kia wakai senga ni matata, rau ni ninge siko wati ngā maina nanda tō wata na Radio Bulandua wata, na beautika ni kia na tikindua. Membaleta tiko na Mbula Bay Easter Sports Day, ka wakatela kina na Ndanisi, and LDS Fijian branch, i Millbrae. Kena tukutuku mataila lai, ninge sema mai kina Radio Bulandua wata na buku ni tikindua, sa beautika ni kina. Rongo mai wali songo, sema ni songo dhawan do tiko kina, sema ni dhawanga na nomundo sasanga tiko, ni songo, do tala mbaki wongo, dhawa sa nomundo i tuwa tu, goendo na ngoni sala, rauni na vivu ki tiko ni kina na Radio Bulandua wata, kena mai kadhi waki wali tiko. Sema ni sai burubura dhawa, do tiko kina, wiki mdo mai viti, rauni do wako tatale ngā mai na nomundo i tukutuku ni sasanga mena mai kadhi waki wali tiko yani, na nonda tō wata watongo na Radio Bulandua wata, wako tanga mai na Messenger, Radio Bulandua wata, se na Messenger talenga, una boninda kua, se ve tale mata kimbau. Ongo na rongo mai wala ni songo and a Radio Bulandua wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Mai watonga e walu na miniti me 5 na kaloko, 5 na tini na miniti da sana sema sartuka ni kena ke nika leoni langi na nondi wasininga ona ni rongo mai na bilonga ni we and the rongo dituko asa na mai rongo dituko go and na via kabini waka romboka ni 7 and na tini na miniti na tala no ni be daka so ni be longa ni we so levu sarna longa ni we tungo and na no levu Amerika and mai rongo tal tunga so ni tal no ni longa ni mai Australia and na kai tali tukina na nonda to wata watongo na Radio Bulandua wata ni tau I burubura to doko and do se tunga yani na nonda to wata watongo na share do na like follow us ke raunio ningai subscribe tali tunga yani ke na Radio Bulandua wata na YouTube do makasara bula vinaka I leitia tama imbeka vinaka wakaliwa na sema tiku mai na kavini ko wakambula tali tunga ni vikimdo ke sarna sema tiku mai na city San Francisco wakambibi tiko vikimdo na vetukani na vea dhani do we wakasar takitiko na zoo mai Sacramento vikiman rau Jimmy Tokona Jimmy Levo Jimmy Leline rombulan na vedani wakambibi tiko vikim rau na tour guide ve eta wakatela kina ve Diana wakanuni vinaka tikani vikim do mula vinaka Dasha Hidden Blood vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatela kina ve Timothy Saulekaleka ni mula vinaka seve titekau vinaka na sema tiko mai senga talangani ando ngula dhavi tiko na sera katarabango do ke sarna sema tiko ngori mai nandawa ke kemdo mai na rere kemdo talanga mai vale levu mai watuanga do bula vinaka
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Pura-Pura. Sema mai ngai você yani. Sengadina ni kara rawana dhaka waka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. Oia ke tuna kenda tu kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiku nindreiva se senga ni waka motoka kandau. Dren no tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart.
Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Tolu Viwa Ono Saivarua. Ertong garabatalangan ikan alay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonro to stoa kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nangola ni kibal ni lote na buku ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrak beka na tos nimbula. Kuwa ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rungode na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. Etiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo sa tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wada badina na kani kana. Kaya itiku talanga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandray pai kaya na bugatale. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ai, dong pula. Sabada betul mereka na bangkarat-karataka. Iyo, dong bula vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangai raurongo ni sangai adome na work permit Isa vinaka. Ena sang talangan nila ngo nom do nana lelai. Vitale matanga ni sangati ko na pepa. Oh, isa dina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarbukle buke kamenda kila rauto ke sona kame. Peleta na daka retungo Iyo, di na saranga. Binangona nga menda do warong kina belongan new and na radio bulan wata. Na dama? Na belongan new and na radio bulan wata. Na programu wakarotaki kando vital nota kikina na bei kame bukena non bangra kangaraba na itabi wakadakada kay so Amerika rongodi and bei kabi ni wakarombuka ni sibi na ba na tini na miniti bei kemundo Amerika sibi na dua and na tini na miniti na kabi ni lotu lebu bei kemundo viti and radio bulondo vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Ya senga ni rongodi na maman ni sivina vai na tini na miniti sana ndau rongodi tiko ni sivina lima na tini na miniti na via kavi ne vakaromboka me vakawa vakareta tiko ni ana ndau bulangi tiko na kavi ni koa o Mr. Nick Leoni Langi na venga rabi tiko do sabaka do buli tiko na turanga ngo ya au sana kereko me na vakambula mandaga yani vikiam ni na semberni rongoda vakandua na ni ro vital nosa au kelango back sa karua se katulum back ni ro mai vital no tiko yani and kena sanga itunga me da vakararama tiko me da buke tiko da vakungeti tiko and na vika so endon me da kava me rauni da no vakarote ki kenda tiko kina se vakarote ki kenda vakavinaka ni mbera ni da ge lako yani me da levenga ravi bola vinaka Nick bolo vina bolo una ambulo tenu likimunia warote mwena kabini kuwa eu sana bostonga bonito ndo na veo no bostonga bonito anu sambulo warote mai vi entato ngo Amerika kote muna warote mai viti via se buru taleso Australia New Zealand UK non da botete na maron tura kana kabini na Vinaka. Au reda ni sa mai tiku butoka na buli na madha rua saoti o kila na madha saoti sa karua ni module na embaki sangai tiku bubu na buli na embaki Roni baka madala takamanda o kila ni ini kendona kau usaba kan dina takatingo kila dorna numa tiko kendar dor sandu vitala no tiko sambi tiko yani na tuku ni vuli sena vika so enda tu baka itabi te kenda tu kina ena non tu sangati ko menda buke na ito okay ya na vengo na kede ula ko yani me unali so tava so se me sombeka na songo li tu ke nongen do reda ni senga era se senga saranga ni rase kilatu senga ni sekila itu na vika da tu sanga takatiko ko ya bimbi kina menda to vital no tiko ngayani na vengona o kerea ke rauni vakamadala takamandanga na vuli mai tau ya bu manda vakadava teko bu vakadava no muni pa
Ito si te usar na kuribuli gitu di waktu na training ni caregiver na California Caregiver Training Academy, basically my Sacramento, my Dixon, and we've been dispensing the training. Wakana FNU, my beach and FIT. The Mission of Education is a state of California, and then we dispense it to the trainees. Ko nga be mai duro ko nga sinal tanga bi kedar kai witi ko to nga be mai training, but tana rang ko na caregivers and bingarawi to our seniors in our local communities. So kita usa lebi dia kita tiku tau tiku mai and mai lebu sar aku tu na 10 over in under kai dia laku tu kami bingung. So we never could tell and sen declare o dia tamu tahu o dia sekia tahu mai wit. So and the message asa the bitung kina bi kemo ni banda tangan na itu tu wir sekia tahu men tahu no lebi rasa satu ni kila belate dalam mai wit da duin tu i taka kita mai wit lebu train gas du boli lebu na visa lebu na taka lawyer ni ada mai kesa satu ni dona kau kila me balate na vingara virna ada virna sinies se virna angasi da kiki Ayan, mentala ko duro mo na training vango, at least bitung mo na maternity certificate, kung na HTA na module 1, meron ko ite wala ni. So, libuira sa alaw tingang meron sa ronda na lakotira buli, and tala ko ni bangko ibali luto, da soto nito na songo, libuira sa berto ni kila, bandura ka na libu ni kaiwiti, and da do vital no tra, da singa saran do kawita ka to na buli. Elekto na, bangko nung da soto kina mga kondro baka mga doon ako, nung da vital, singa saran to kina kambal, tra buli, sira non da tosto na ito ki, saran? Tara iso taka, sa din na kaiso, tala ko na singa da vital, ito nga ko mayo check, right? Singa tu din tu na bono menda tala no taka kina na kabe baka turui da kiti kina no da buli ka baka bibi no da buli da kada. So no da ko unless and until you are trained and certified, then you can be able to do it with confidence. Ada teman-teman kalau sulit menjadi na confidence, na patience, na endurance, na tolerance. Berarti orang teman-teman nak kerja itu ada sangkasi sa bulan tente, yang na burung ko. So na nung vital no pot kira, yang na buli tan ito bo ni bula, ipagaron ng bula, waron na bakasam, na schedule, jadi na routine sa tukin. Sekan raw sar ne men boso taka mo belewa. Waktu tol tahun ng bulan bisi kami na may bangko na walo do yan tiko bangko na bitu. Saya ko kaya do yan dalio na rang na dio. So kakita nda mo ibuli na we have to have a lot of patience, a lot of endurance, and non garability ng guys no. Beltur sa set to non routine. You know, kakita nda mo buli na kabe mo buli na lago bisi nga non garabi boli lo mani pali tu tumba. Kakto to kaya minta nangarap. So binaka minta buli da minta certified kita ka. Binaka. Vinaka Nick, gay do talangana ka bimbi menda na kilati ko ningo sandu talangana ka lava ki mai na state di California. Apa buta na be state tali so I liu o sendo ronga da mai Seattle vaka bimbi ta ki kina I liu nimberni gay mai to ronga da I California yango sa vaka bimbi ta ki saranga weekend to I California. Me tiko na certificate sendo ni bola vau ya nimberni gay lako ani moli daka. Matanga janaka Nick na nomani kila da ka kamanda indua na vanua indua sali venga ravitiko kina do me na vali sali venga ravitiko kina indua o tiange mani indua na lenga to kila so na ka indua so na bondo ya kina lenga indua na lenga gay lako ani rtonga gay lako ani na tambana ni na wisar to mani lako talga ani na social services baka dava manderoni va madala takamanda na ndui tiko ke baka endua sa tiko buana I vola ni daka vangoa sena certification ke nandua senga sartunga ni ndua ni vola vai ai tiko bua tambia kana kena duinduir na davaroniado. You're going to get a take on a cover to logic. No, that means you have been trained somewhat somehow. Right? Because terrain tak. Tawag na buling kasi bula law and the terrain. And the lago room university. A Congo university giving to another. And the lago room train. Ni tiku na ibola and don't na kasi libi grado. Napakadi ko the confidence. Kaya also wala na confident. Mongara chiki no mita. Kaya don't nakapakadala kaya dalo manibali. Kaya don't na mati dalo manibali. It will be treated as a homicide. Kaya lago may kinaw visa. Lago may kinaw law. Kusan kaya baka tarong yung kumbal tinutiko kaya no appointment mongarabi mbuni ngoni ngarabi kukuti o no mungasti en alo moni ngona kile tio kile 12 hours 24 hours because ara sana menti ka mona soma tino tar en so liti ko bi ko na baka de ngumbla tino da at least ara no tar ko bi no bis we ko da tike ba da train en ngona gusti ki baka ndite ki ko manda o se no ture tu mo soma na non taro mbla tana bi ka ke na module wan ko ki to da na iti on da baka pure ki to dispensa ki na training sarango o be able to be sleep ko na elundi mo so bakina taro morida na contracts morida na kibika bola itu mbla tara min rawini mate ka kidea because to buli de tika na kini tika busara ko na hisi na module totoka
Totok ni ko o tali taka vale bukur ngendo tal na ka pura manu baka sama no muni baka madala tingur. Ni o kenda lako me viti inda saya do Right. mike endu tu mandanga na baka Indui. tangi tengi ni nonda kilaka Indui, nonda indui, baka Dia sir. Koia na vivu ki sarakina vale me to lako mai to sange me tiko Right. buke na to bata ke na bono tu tiko bukina when it Right. comes to Dia sir. caregiving Dia sir. But you know, we are all trained career people, in the work areas. In Talakomo, you give it to long and you or long you in Talaka. Just to Antony was in the killer to you. Naya long a codivingara visado to Takarabinana, Kuko to Menacor, that you weekend. But we need to be certifiedly trained, upskilled, so the mission of work. I can get over to dispense on terrain. So the Tali traditions are module, look forward to module 2, but the module 2 is practical caregiver. Lakomi Karame will listen, the Pimutangal mission. Ni go when the secretary so mga kita sa ganito kan walk with na singa o transport ka na walk na walk ni kasi sa tum de klamra lumbi ka wala see how to transport it safely into the boot of the car the ka kaya to may wuli na kala ka na gate belt na bibu kini kira transfer ta gento ng gas kala like the wa binakon Dina tu doko ndona ka bimbia na ndona ka sa tiko na kenayalo ngai baka sama taka ni sa tiko mai nayalo that's just who we are o kenta tu sa na nondo tu bula vatunga sa vanga mia io sa tu manda na kenayalo ngai baka sama taka mongai la como ngai me bulida sa ngai to doko sarna no muli vingrabi O ke la ni rau ni tona ni na bunga weekend danan dua bata ke na tikinango ni ndali daka ni ke baka ko senga tu ni o se buli dana daka buli taraba ya yendina ni sa baka da den dua baka weekend to so to sabe ngara tu baka mai viti na a stroke tu baka tu se bumbu to ngara vitu me vira mai viti yendui dona ka waka samataka nik na nungu senge yava mai sange tukuni mai moli daka sali daka au do mambulan dina saraka me senge matei ni ngono mo lako kine nandona client ndona kisibo ai eu sana sinrani mo aditu na bongi ni singa na nungu do mambulan daka tu batu senga tu ni kila na dava na dava na tava ki o mai na bono ni daka bo ya Jennifer. O vambo te ando na ka e bibu ke kino pakalewu na nonda tuna mai bulingo. So tal mbek na kani be wasi anik vira na loma taru taka tu se loma rua tiko ndon mbeka o le buli mbeka ke se kua. Right. Io, mo do ke ter ke viti ar ke tu weekend ya, ke da babi bi ke da se ke la ko bo mai. Do no wita tau tonga virna sa o sa ba dru mo tina klasi. Ni la mo dile su ni tarlo ta ke viti do no friends e bertri wuli sa ke do mai viti. Tarlo tra was spread word by mouth. Blata na wuli na tosu nga ke dan le na advertisement and ta ka tira recho se na Facebook how many people go there actually go there. Io oi ko na rondo do spread ta kana ko tara kan television ki. Se so to wango do no ni so ko rondo te busika. E ki tu sa trino sa bu trin mai ki. Bi sa ke la ko mai la sa riki. E vida kim sa terintegira rasal ko sala rali wasi wir no ko men rana nei no bomo ra anti sara duru ke mai ra ke mai ni ka tinko ndo me logan military la sara mai baltene ngona sakilati ko na bi bakan data ki e soli na buli era do tuna me ora buli torda era le ngani buli torra le buli kera bida but keri sala do wait na piece of paper you got certified taken are ela ko tuma bango na bono na recognize taken but you at least sa train mai i de sika tun tren ko ngana do bi ko tuna am tin ngono be ko ni wasi ti ko no ko men na rero si no modero baltene se brindo no bono kilato no da modaga sa ke lo ko de tipo ko na get the care kila na bi matangali ke tala like tube feeding ilo na hospice case kita buli tuna sika na hospice ke virsa bonga ono na pula mate ata bo tinga na mentality ke ni ka la ko duro na training go ndo mo sakila sar na bo binak be said chiko na ngona ni tarum na kis go duro mo la duro mo so we have different case studies in the module 3 we sit around in a group and then we talk about the different case studies ke dala duro mo when the invita me and then we ask questions and we solve the questions we get answers to talk in the module 3 so baru we room na baru we mengo next week na February 10 na module 1 talaga baru ini baru ketika kami na module 3 so a lot of people look forward to that but sakila la duro mo ramen training kami baik kama tu na module 1 2 and 3 itu kan dalam duro na buli ya
Totoka wako ti de kingen do talanga na ka o pakasama taka kila na vida na madha sao ti o sangir ti ka ni ya la kuma do na taka e waka e o nuindei Right. indo e kere mai una kere do na endo ngo ngandreba me mai ngandreba do na caregiver o eu mandanga waka te ke o nuindei ni o sa vitartarea ni o vitartar Right. vi na nongu kila o nike na kila tiko e so era sa tirini o ti sarvuli o ti io Sarabuli. Saravuli o te e rau waka na rau na nomu dhaka na nomu waka Jim dhaka Zap. taki na nomu na referral e na rau Right, talinga ni na referral. geindu e na dhaka lako mai sentuku yo kaya e roni koe nga lala tiko koe sa vuli talinga e sa Right. na lako na tos tiki nango kila ni na yado Yeah. nango na sana tuku ninga yo koe sa vuli o ti sesenga sa tiko ti na Right. HCA certificate sesenga Right, Kotorangor. bate Na aroni una tu veado tu kira. Kora sera na rai. Na emri ni kira tostingo. Kila we have everybody upskill. Mula teme kurin tu eve sala kami bako ngai misi ni terin tu ngai so ta wana lenga kori. Kota robi talon ta kami kini tiu. So ta util mo ni wala. Cek ni na nasir na wisi na lawani. Kasi katum dan tu na i bola ni daga daga. Ina seperti tu na kai. Pinte kini mikila me no na kokoro ni sa samba ito. So na burin we kaba ta kira sera na bi ere na daga daga. Totoka kei Ina. e rauni na wali talanga kina na lenga ki roa mi vital no kina ki tema na vida na madha sauti Right. koia. Leo na lenga e rauni da sotaka e na bono ni dhaka ka o kenda toto vina kata me tunge laka ni vango to litarungi to where did you come from or where Right. do you come from itu tu kunani oh I'm from Fiji ya mandanga sandu mandanga na sandu mdana pointi levu Yeah, yeah. Rani to kaya, dom na pointi lewe niko nirto kila Congo Meviti and Fijians are Yeah. well known for their caregiving, their na sympathy na empathy tiko bir na yalo, iyo na yalo Yeah. tiko be kenda to ka Yeah. to roni be garabikina iyo endo na wakana kakiroa mi vital no takatiko ni aki tema na vida na madha sawati e aro ni tona wali kina na lega na buli vango Na buli kana der zar kina ndo tra be do tino gita um blete bidna usu tabe bidra kisi kla kin to tolko mi wana module de bidra look for to module de but then tambe batta ke ron dra bi mata ke kisi represent ta gorna mai buli and we try and find a solution to that e embala tanga dentro sa bitang na platform go o ela ta biro ni buli kaya de lomo go and kini ngai ke what happens in Vegas stays in Vegas as well as this classroom yo ko amna ke na muita mo ke kote mo le o se tumba ino mo le o se una no da bidra kisi ron da ke no I just want to see in this platform mo se ta kamanda ono no plata na dona kali we atu ke le wir go na bimbu ta go di job sera kuta ki daga ko ba no dalta ko tema na dona ma da wa e ya da ni bango ko na min primary ke ki le se na singa moniti me le se me off mo ko weekend na waro go broi te waro isi ta bile se na monis satu na postar na bilka ni ngoli e na plata na da na mo daga ke sini bin e bin ka ko mo susu bin da ko mo rili mo bi ko na da ka sini spend ta le una time na talibodi sini spend ta le una time na Facebook se no tutto l'attenzione sulle certo avio su sta talite ko ki no to ki da ko tsena ki taro ndoro bitar toro ke oro de batingo ga se bidana bido so mi i primary ke ki no ko say $200 pero kona ke ki wata mo so mi $150 me lu tsumo le $150 o ira ndora kana rabe marroito no rese ndora ka so le da ka butiko Dina. me ki tuko so le ngabe $150 you can save $50 ango so ka senji ni korno i okay so ke la ka ni sa adu bi kona ka to rumbil ke la since ni dona bi la sin ro da ka to buy a book or buy paper e ko se ka to kan dona ke mu il kan to rumbil ke no le sin da sa ndora ka ka bi Sindana ka tango Io, ki ko toki na. io na module 1 kita ulitin module 1 na contract o da kapte to specified bit and now I dedicated to contract ka sa ko dro na na module 1 era sa shift na ka sa kilatun so si na to bi ka go matra sa ka ka na non contract o waktu uli na contract between you and the client pero da mo senta que na contract de ngoni ko le va que sa ngora ke mu sa to ko ke mu so go ni ron dol dona sin so que se estar que embo so na presenta na one contract le bando de ko se do ko se do ko no que data que lo mundo con que data so that the contract becomes what a legal binding contract that will be used for you and against you right so you sar ni ngon sa lo ni kira na ko o ke giva to no murili ngasi mo sa faite ka to ria umble o so lele triba ngo ngas o sinrao bale to eu bote ki primer que eu usado
Kira sa sinta tu dona contract, right? But una sinta di taratalento unless and until the contract becomes null and void. Okay, so na ona but na kasi ko pero tu bibiso to non tramo, right? Gingula sa to ko bala sa sa gula sa. Kuno ko kay alpha him. Inole suga ni ibina no ko sa tuwi. Sikuiki. La ngamo ko to sa na pepa. Ngasi remember you and I we send a contract. You didn't send a contract with my reliever. You and I we signed. Okay, which your copy ko bimbi ke me ro no copy. Dor copy ngasi dona no copy. Itu no kasi I can't find my copy. It's missing. Well, I still got the copy here. Right? So the contract is between you and me. You can pay him that low amount because we have agreed on $200. You can pay him $150 because you and I have signed for $200. So yeah, terus now you could because I'm less, but I don't go to you. I say, Congo and Alivi, you will live below. It becomes a legal binding contract. We're gonna sue people. They sue each other for billions of dollars, thousands of dollars. Using that power becomes a legal binding contract. So, in that way, a safeguard the kira kurama ibuli, but in Rakila, Nakango, in the way Nakawan job by Metortani, Atu Viranako, Marapala Kina, one contract. Totoka bakoti. Dona kaya na utia osana tu sartunga na kaya mo ronio tango makiko kinai. Tango makikukin. Ge right ki ketala contract ki na page 2 the contract o ni page 2 me boka me tosta na ke muisa. Let's say that $25 ngora ke muisa kan agree $25 so it becomes $200 within a day. 35 times with 8 hours back I look na say 35 times 8 is $300. $300. Ke muisa ndo sing. So ni to na second page of the contract ni bango renegotiate contract na page 2. Ke mbal in ngara virtu na ngasi na tango urang ngora la kutunga ibi. No bule la kutunga ba. La kusumbu Sinto ena limpulo mai, ia langsung betul. Kena orang go, at least kau $25. Dengan sali bedridden kan, because sarada kau beli mana kau sarada week we labi mai kia span sebat. Kau ya kau juga na page tu, whenever na yatu menangau na ya, you could renegotiate terlalu tinggi sih. Metos tak kena kemuisau. Isin point dia bila usah kau cina berarti $25 kau sah. Kau ciba tul nambah ke mana kau tak kerabir. Kau satu saya sama kira $25 kira $35. But itu terlalu point menurut saya tak menurut kontrak. Metos tak according to the level of care, you kau nak kerabir kasih. So in the other way, it works for you, and it works for everybody. Osa kanga ke baka do vinga rabitiko do setiko na longa niungo ke baka do sembera ni lako endo litur na mondole baka tabi na buli ka baka idortiko e ana baka mbula ikali ndo dakavatiko maleta ni ana konterakia e ando na ikoroni na so matiko undolu baka undolu senrau beakan na nandola mera ko lako lindambe ke nandua mena buke ko mana bola no contract ia kongo tiki tali tunga ni buli ka baka buli tungo gendo na ka ni kenda tali takatukin na state mandango California ka kiroa sami vital no ken ke to vital no ken na mbakisa o tiki nandua na lawyer ka baka tabitiko na ethnic media services ko na lawyer go a bosa sartunga ko na non rendondo na rendondo ni tamata daka tu no ko e California ke baka tiko no pepa se senga ni tiko na no rendondo tiko na no rendondo sabula ono o tu ke ko sabula ono na tiko na county because ka to te tu Sonoma County ko o tiko no bula ono ko sa ka bono ko sa become a legal permanent resident of Sonoma County are yo tiko bula ono langsung so na ni ata beli ko na welfare ke ni Sonoma County sala ko yo so to tanga bula ono ke bula bitu o ke mabo bone ta are o se mteri ba pep ke ide kisin point sin de ba pep ami tiko no bula ono sa so mi rente tu ke so ben apartment so mi moto ka tu ke ni tiko bula ono bula bitu bula ono da bitu na mabo ik sa claim transrana welfare ke le weekend sa to dikelaya right claim transrana welfare me virtu na county Sonoma but you say to ki tru no go ka ho no bolo you become a legal permanent resident over 6 months or so but this is claro no law right ni ona da del ke tapi law matal liwan o sa mo incorporate na buli but me ni kiram da equip te kirwale you become upskill totally upskill in the welfare and the social economy of our state of a different economy of a different counties Dina todo ko Nick ngai ndo talngana ka o asetuka ni na madango na kena sa bakalau takitiko na kena sa raoni vakanga taki na tax ID ruan ya mai laksaranga mai na madanga go ngai me asetuka ni kena laksaranga mai na nonna bali bola na koba na California ruan state California state Colorado so bakalau taki na kena raoni vakanga taki na nomu tax ID bala te toki la ni ngole mai sanga ni se raoni ko vaka social security number
na tax ID sa rau ni ona rau ata tukine sona ka sa may baka madala taka tukani ngonik and don na Yeah. kairo ni tu ba bin ka taka tukina na totoka ni mbula ni inda mai tui California. Yeah. Koea. Dentro da Rona. Mm-mm. Dalle ni privileges, é solito. Tēnā tō Dentro tōko. da. Levu sarnaka, rambai levu ni kau kerkero ni waka madala takamanga waka dada, e tolu na module, tolu na module, Yeah. kena balambale a tolu na madha o ni vuli, Ia. Right. Kamanda roni waka madala takamanda na dhabo soti, e na raoni na nama kamera na li vuli da, e na module 1, module 2, kena module 3. Waka Binaka dada. una. Binaka. Na module na waktu kita na certificate na HCA, Home Care Aid, you become a professionally recognized, not only as a caregiver, but then na HCA, you become a HCA. Reda mana dunia mania da mana caregiver kina HCA na torna certificate. You become a home care aid. Wakanga na nurse assistant, medical assistant, are? Ike sa classified lagi serang apa ya? Sudah tak iyo, unless nanti lo tak, o mai buli mutarara na certificate ya. Lima na ya na tak kira na professional nursing ethics, na fundamentals, na contracts, na work contracts, na negotiation, na client safety, elder abuse, kakita tarai wana HCA module wana, na kila ketu ya. Na zoning, so na counting ya, na fire counties, tapi fundamentals like kita di nursing, I mean the caregiver. So after that, you become a certified home care aid. That's another engineer there. HCA from caregiver to a HCA. Once you qualified, once you've done your certificate and you've done the 5 hour of training, yeah. Which is module 2. Module 2 is a practical caregiving. And you're a professional trained and certified caregiving. The certificate there. Tintalana ewa, evaluating our certificate that you've done. Practical. Major component is a practical part of caregiving. All kinds of transfer. Na hoya leave, na misi na buli na hoya leave, na sliding board transfer, na wheelchair, na bed transfer, commode transfer, kato vi material transfer kaya na buli. How to pack those and transport it. Sandang kay buli ni na total component na CPR, adult CPR, cardiovascular pulmonary assistance, CPR, life saving, basic life saving, CPR na buli kaya total component, the training, a range of motion, the train takir na caregiver na kasi rando daw to na material na rabango ROM, range of motion, kila mo ya wala tamang na ban, exercise, material exercise kaya na buli, range of motion, the exercise yung kasi yung talaga yung exercise the caregiver, wala tanabi labi ro na squat na nakabutso wala kakita water with two ni mutrin te konga sigo tala mutrin morani rosso subu musquat be able to transfer ngata kana gate belt so kita rosso buka mo sa anda benolo kila mo kasi exercise tak dai Asin rin ito da katali? Ito da katali taka kaya mo exercise tak chiko na nada ka chiko yung ko da ko biso outro bir mas beli sum da mas kurto bi material squat ko ko tin mo squat don siga esa tarwa da buke vale bukan turum kira no lo le si no na vila be to vila be o te kena gate belt don beli siga da na gate belt ko very important go na no mo isa sampai mondar o bang taka chiko bisi Devo na kisi depois da mi rongo so rasa kami buli na kid bel da rei da ko na kena so uni ko pla un diva mi buli tun kango bitan no klein sauch era do monge bango ki bisu ki nga ba ko na kid bel ra mai ruru tu yet kila le da vim ta stories da rongo da so fun ani na mai siata ka da watu le ra ki siata so we teach each other the very fundamental ways the basic transfer to that which is sanga ichu tale na last part of it na pate so we have practical na all kinds of transfers na adult CPR what training na exercise range of motion kini kawati ko na sine quick fix healthy meal menta wasangkar na keta do I bring in 3 kinds of food or to sangay divide them in a group to sangay wasangkar and they present it to us and then we'll taste it for lunch it's called quick easy fix como sa andam sa ronong mugas was sangay mata na sort of lunch easy via very healthy like a BLT sandwich basic lettuce and tomato sandwich bacon lettuce and tomato sandwich how to do that group ya to go in the stir fry fish total steam salmon lemon salmon all those easy things that fix quick fix and how you present it na color the vegetables they hate their vegetables so once you present it in such a way with the smell while cooking it kan jit service na kay Japan this is what I learned in Fiji JIT service, GIT, just in time. Kimbala ko min tambe sarka mo ngas. Yung giwasa sa kay matar. Korto na ko tumisibig sa tamiso. Kimdo la intero mo so na so tiro. Basta ko para kitsay. Buhay na tumunta ka ba ko sabi uli sa rin. Very smart. Say operate sa business makawin. So na formula sa lay wada uli to which may ang sarap pro di training mo ango. And they love it. Which nga sa simple tasar kada wasing lives that. And then module 3 last but not least is the memory care. Kongo, but the majority say 95% now, shall I say.
Vira ke tang kasi nang garabi chiko they'll end up as what Alzheimer's and dementia. Na matalo is dementia. We should makina Alzheimer's front lobe, back lobe. Vida to no bi matagal Alzheimer's targe bi buli. Matagal dementia. Vai dar lá o duro chico. É da vi memory que na vi county que da costa dolong dolong aqui nada. Na memory que, bal de lever que na dal sego. Era chin que devi. Era chin que na lever que na kaya memory que. And at the end of the memory que after lunch we all sit around in a round table group que we call it an AA meeting, Alcohol Anonymous meeting. Have you gone to those kind of meeting? But we draw it, we call it a caregiver support group. So we sit around the round table support group within a case study, present the week, and then we ask questions and we try and solve it right then. So it's a big thing. But the weekend, since I do, my own picked up on television, television, brother. We give you, hey, Paul, give me an hour or you didn't tell television. You can tell me on a caregiver when you was shaking. You don't end it. So when we come to Modular, we do it, they open up, So I to beer, we talk about, I'm not judgmental anybody. I just want to listen. But one of the under the cases, we ask the questions and then we try and solve it right there. And then we go back with it still. Nick, warunga da toka na nomni wakamadala dona ka dotala wakasamango. And doon beka na tiki ni buli, may na module 1, 2, and 3. Doon beka na tiki ni buli ka e rawa ni bukeira na buke kenda. Kama da kenda na caregivers. Baleta ni oba madala taka toka maingori na memory care. Unge wakasamataka na vida na nambak sawo te o wase te kanin doon na kaya wase mai doon na duber to na randi ni presidente le Amerika. Agi tu tingo no koya nin kaba kain dua engaraba in dua ka dementia se Alzheimer's or with memory loss kaba kai iko in dua iko engaraba in dua ka sa vakila iko na memory loss melia do basar na dementia se na Alzheimer's. Right. After 3 years tu no koya ni ote tolu nembaki o iko sana tika vakila talenga mo. Iyo. So and then what do you have? Okay, was to go rabin garabi to go with damage already. Because I am giving you to all the what you do or a job. And imagine na maramar to go, with a turang to go. With the last garabi to go receive a toll one am lima. So sooner Kalivango, we may it not be contagious, but as I have proven, science have proven, and over the years, definitely not contagious, eh? Yeah, definitely not contagious. Baletanga ni na nomuna vingarabing ay sana banga. Exposed to care. 24 hours, 2 waters to keep out. And on a vacasa, Makaka, and a manifest way, isn't it? Last year, Marame, Vangaratino on a key, chicken modulary, Vangaran on a key, okay, to Menton on a key. Willie, he said, no Vangaram Namin, they Vangosara. We clear number Macau to Lobomi, number Bukalu, and to Kurte won't get on the cow belt. Put out the one to move. If you want to willing to cook it to Hangota, what's a joke? I don't know. It might be funny, but common work critical. Reality. I'm going to live in Trump. Have you think I will always a route? Yes, kind of house I'm with. Nick, sayang mandani kena ki mendali caregiver me vai o kenda tu mandango to sir caregiver sa to ngwele da vitu ngwele da vitu no so sini vakasama ye no gutaro e Nick e tiku beka sona e rambia ni tiki ni no ni program na bulingo me nandono maybe like a retreat, a caregivers retreat in Dona Kabaya. Me roni bukeir na caregivers, me rakila self-care, na dava roni da kaba. Agora tinha module to self-care, para module com self-care. Na não montar na like isolation, we talk about isolation. Levi sali tu não tem nenhum. O levi da hoje na levi não tá aqui será porque na levi do talembore. So you feel isolated. Sin de tu que it's a very good experience. Tarmo de last so é tangi que de rawasia me não ravi matagal, mas tem experience lá do na levi na ona. So na buti go congo que tu plan tratico in the summer we can gather and we go to a place retreat like Lake Tahoe. Itu plan tratico, some of us are planning it. We can just sit around in a pie and then was set la week at the loud room na but in the end we don't have time on Saturday na module 3 like nga na we was itaka Totoka o waka samataka na madha sawa tiki to vital no tiki na sona nungu toka ni era caregivers kedi tiko ge erto sabari tak saranga morto go Nick kito na embaking ko tik mo na New Year's resolution na embaking ko ge suka nga may namataka ni wakarumbuka sa tiki sartonga ni norto ituba na singa wakarumbuka laku saranga lako na salon, le dhaka koe dhaka na uluna, koe dhaka na manicure, pedicure, lako talenga na massage. Massage, koe saranga. Do wau tūru vire, mara na massage. Whasar tonga ya na self-care. Yes, Can be. It has to start with you, Te ka busar tanga bi ko ni berni ongelei
Yeah. Marau taka na no mubenga rabi. Right. Dona kalia buia. Kenta tō mea vinaka tiko me tu tiko vinaka God, tiko na sel kera nga una, na sel kera tu tu na modul anda. Di modi chiko munga si, na andra na bidik, na duru mokela chira time na andra kim. Si ke andra chiko pini ngoni na wal, lever tu bina kata na slipin. Andra na wal na dio. Andra iko na ono, kila na andra na ono, si modi bina tongas, they asid, tombal ndo na block, matini madao tombal chiko domanda na block. Karuni madao sa nabi na block sa kuko mena bab. Ni ndo la vela chiko na numu chiko na bina kangan lewa na tombal na kuko na mungurla sao, kuko ni na muni si bal chiko na vela chiko. So na tombal ndo, pati kira squad. Roer na bukesa. So kakita kita kabar tu training. Di andong kas na dio, alis terminto na iwo chino tombal, right? Sabu kiko tu na bimataka. Totoka wakaoti, module 1, 2, 3, wakadada sa wakamadala taka tiko ni au Nick. E a vida na idurduru Nick, ngoni saladava, rauni rabi tartara ni kina kikimuni. Kaya ni wakarita ka tiko mingur na madhango e takatal kina na module 1. Madhango lang may kachin kami to. Kini. Na kachin module 1 tali. Module 1 tali o te Madhango mingo, siguro ay. Totoka. Kina madhango ko na chirka tu na module 3. Totoka. Roni wakamadal takmanda na ko na module 1, module 3 ko ndo babaro tikinongori, another kay vei, vida na idurduru. Na kana module 1 ndo to na idurduru. Module 1 ndo na rusa $120. Kapta keda na muka keda na station race na filings, the notes, the refreshments gitu to provide out the annual certificate. So 120 sing baroi maingo. Ena da katu ndo da hai ki santaros to sa solito ngabio na balu tu na wisele na FUMC, Methodist Fijian Methodist Church, everything to room ika. Ada na Macmillan room or to sa do solito room no to room back na youth. Room lim sara do malak tiga na training so sa do bokta to nga. To do solito bia mo kitole da training kena na bia training. Apa kena module 3 na madani muri same place tala gitu kia then la tala kira na fees ni module 3 oro aro tos ka balai 150 each ang gitu zel ngamai renda zel ngamai via usir gleso mani kia na kono ni buli na mataka di buli gitu receipt kira Totoka. Toka bakoti ngoni sala rauni uni bitar me kina ke Nick and Nick Leoni Langi and Messenger. Iya, tiko talangana Messenger sena number taliboni da talimanda Nick. Vitu saiva vitu ono rua tolu saiva walu diwandua. Vitu saiva vitu ono rua tolu. Saiva walu diwandua. Sakoya, au na bita talangani na nondo to wata na radio bulando bata neita Karleni o nita kani sama tata ya ra talangani ni bitartar bini kena Messenger o klando bunga bikenda to era ngana no to bitartar na Messenger sakoya Nick so talambe kana ka ni veo sea ni berender mai dava no do bital no en e kavinikua Irnan benda nanu mo chiko una balta na buli ento ni kauli war dautun ndra kan ko binaka mai bich rombuta no sa tanga kai kena linga mo sa mode di bakanto sangai da wek na buli right balta lebu ngadi buli lebu ni kan da lako na lebu ni da ni tandola balta na buli ko to mina da wana raram right ko se kala ni bakalo ni not only spiritual it applies in our secular world right but ke ko to dikela na ambada ko ngi buli to mo ngi trango da ramba ko se dikela Betul bango. Di rumah tamu yang kau koli, is there a cat? Saya nasi tu koli, si tu pusi, ayah nak koli. Itu, muklah tu ada orang tuin inggo menandu kina ruah. Muklah tu nak kena. Kau tahu nama mana? Nabuli, bat nabuli. Ini nama nonton mana merara mama. Mana butuh butuh tu kin nabuli ke merara. So na lebu kan nabuli. Tapi biar lau dulu. Lebu di Steve kira tak pasongon. Bisa na suatu utara itu. Bertu lau kami lepas noni lau kami sena itu. Pen kamu kin bina kata bikin buli kin orang itu. Di satu orang itu orang itu turian dan awas. It carries weight, right? Carries weight. Malterera kita biasa sangat rabian tak apa dona boy buli bio ko buli nevi la come dice la roto bene critica mi nevi tu ko ni ko bin katara na buli tu mbalet ko sa gela ko sango na january fo le rikur be buli nevi atoro ko na step ni modulo mi taraw ko aw bela ko na medics mi da ka medics la me duru na nevi mi da ka medics so sebera atoro ko to no nei bol tu ko sana na kiruit na di bar sama na melo mo tu di rai waktu ya so na ande kilo na libri kan tabuli da man de soti ibe mi buli tu da ka mbal tango but sa ko ko na em non tata na bela duru na nevi medics
medics. Me ponto na helikopter me kiso tagir na medics na field there. Totok. So sabi na kato ko me genta kana libo ni puli. Ko na caregiver na emergencies na CPR. Tuno ko tali taka sa CPR. Iko mo sara ni binagata na sotia. Na binagata ni me puli na kita ko na basics kito dispense tak. So I'm using the word dispense tak. Na ko uli ko elo mo to te upskill te kira. Na biya to. Na no venda kila to. At least ya to na skill mo kila. Evina yang sarap pali na umbura na hono lebu Amerika balata ike kwa makutu na yeko renda kai lawa lawa tunga mawi matau kwa makutu we have some knowledge but you have to have knowledge first right have some knowledge on garin raut tap takir na bilawo you ranta jingo na buli tutal jingo ku said hustle right said hustle na ko be bulin rebe le maram lauto ko bicar sinkilan rebe ko buli jingo no ku dis halago na ba buli na maram ko na bulin rebe so ka jingo contract I do that on the sides to no the text we ka keda so we doing it. Kung nga makut na. Itu pada rocket mi hamay ba na ba na buli. Hindi na to ako. So doon na kami taruhan. Di ba takawal doon ni sa uti ke. Lima tayo tayo na muni lang ko ibig ko. Bino mo disus na buli. Mera ako na buli. At mandara ni rota ng bula binakiki. Ena? The American dream ko ito nito. Ini ko kay obvious tomana nga na nomni baka rita ka mainguri na buli na buli. Ya, ibi ki tomandi valilo te e bayan na nito baka butai ni ninda sana beauty ani nang bulango sandana dawe ni ke na esenga nindo na ya tunggo na kanda misa sanga tanto ndana kutanga na no intellect. Hindi na zara metalik. Ya saranga na kayo na kuto bat ko na bula katarava. Jir zara. Iyo. Benaka bakaleo ni kleo ni langi mai kiro vital nota ko ningo na bilonga niun do mai rongo dito kan ni be kabi ni bakarombuka 7:05 na tini na miniti satu bakaronik mena mai be bakararama takitiko yani na bakarombuka ke bakai ngalala ke bakai tu eso talena itukutuku kero na senga ni oda na be kalingo na mai vital nota katiko yani na be kai so membaleta na nonda bakaturi da kitaki na nonda kilaka mero ni binaka da kina nonda bingaravi binaka vale unik bakanu ni binaka tiko yani ina ndo na moni madha binaka vikim draw na moni madha ngo aka tawale na di mo tawanda ni vakalego naka mo tawanda Radio Mbula ndo vata bakanu ni binaka tiko yani onu itaka ni oni marutaka ni na vivu kitoka vakalevu na vika so kiro mai vivu si takatikani na vika so mai vaka madala takatikani onike na kavini kua na buku ni buli vaka idhoratiko nonde ua sininga ona ni rongo mai na vi longa niu kana dorongo ditikani na via kavi ni vakarombuka au via ve sureti tal tungayani ve sureti tukani balat New Kelani bunga bekenda santa ngole mai Amerika lebu talanga sa vaka pepa mai ka lebu tale na tambana inda sa may venga rabikina senga walenga ni tambana ngo na caregiving tiko eso sar may daka tiko baka matinitu tiko eso sar daka tiko na sotia na bi tambana taliso na rara ni wangabuka sena bi kampani ni wangabuka era tiko na bonuli bungo ka visri titu yani gona no to bata me to me vivu ke kina to me viva karara mata ki kina ke baka indo tale na tambana ni venga rabitiko kina visureti ke oninga lala ni vitar mai rani ndur me vital no tu na vakarombuka me rani rabuke tu kina na nonda otonga tini na miniti me ono na kaloko na nonda te wasini ngono vata na kabibi na kani vakarombuka ndenda ne karuni singa ni vulo February wakambula tikani vikim ni ke sara na venga rabitiko na vivo no di venga rabi so venga rabi va caregiving au kelani so ngona ndo rakin rakita na bulan di venga rabi senga sotini rawa kau wakanu ni tiko yani ni tosa vina katiko na venga rabi na vitambana ke sara oni venga rabi tiko kina na kavini kua wakambula tiko yani ve Karla ini molia deva ni bula vinaka wakatala kina ve Ratu Vini Prakash venga na vono ni sema tiko me kina na kavini kua au wakambula talitungani ve vilivo na ulango venaka na sema tiko mai na kavini kua le meki senimbale venaka wakanuni venaka tiko yani wakatala kina ve Michael Viti ke kimdo ke sar na sema tiko mai na ve vono so do sema tiko me kina ke meni na marama nasi turanga nasi talenga na ve vono ni venga rabiti kina wakambimiti ko na vena no miongo ve Mr. ke Mrs. Leonie Langin rombula venaka.
do yan rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serengan kori. Sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau baga singelebu se baga kabi, baru tagi tu baga manggo sanggay to toka na buno ni kana. May na menda to identity, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ikata buteke roro baga lolo kay na vida tale. Gira raw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang divingarabi ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Dan rembeka nang wala ni kibal ni lo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuwa ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rode na bima manione na kabini buku lulu be Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando e biti. And a radio bulan dua wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Tamu kalawa ki Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende ni kanabi talonoteki se usay ena matanalevu. Ulu tanga ni toso kiliu. May boyong giti kan daw velabeti. Romodan ni 7 na 2 na tinaminiti biti na may Singatu City. 7 na 5 na tinaminiti na may Singamuniti Emerke. Nadamu ikalawa kay Mrs. Titi Lenaitini. Romodan dundunga and a radio bulan duma to San Francisco. May kauti kanda batamay. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo sa tabiok. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya itigo talanga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Na bani manray pai kay na bungatale. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Kinavato. Giritir to sana Kinavitu, Saiba Bitu, Tolo Vio Tolo, Dundu, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, me kauti kanda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Radio Bulan do Vata totoka nai tavi se roiama i verato na bola ke na turumbu. Na kabi benaka ni wakarombu kan dendai ni karuni singa ni bulo Februari weke tau. Na vanoli wango Amerika. Wakilai tunga na batambata na vida na singa ngo mai totoka tu na nraki. Wakilai toka wakilai na katakata o tia senga ni tau na uda. Ia ni kua ke tau sa wakilai tiko na wakilai tali tiko na uda ni kua mataka singa tambu e tuku ni na tau tiko na uda. Ia wakabini benaka ni tau tiko na uda senga ni au ke lana so tali nei sei Amerika tali so dua tani na tuwa kinen raker wa ke lati ko nangonongo so na uda de bata na kena wakatangin de sari dhakir wa ke lati ko na kukuani dhangi na lewuni uda na kena lubu tiko na bebono e so koe abe ke to Amerika i California tau tunga na uda i to toka tu au waka mauta beke mdo talanga mai viti rerei sombeka na wanu e tau tukina na uda so na wanu e katakata tu na singa me waka ni tau sakilawe na katuna nraki mai viti ia waka nui ni vinaka ni tosa vinaka tiko na vengaravi na moni madhau vinaka ngo singa dhoko na ki tiko ni taka ni ando mbula vinaka tiko na seama tiko mai na vivanu andu indui o ni seama tiko mai kina ke reitu ngā ke wakai sangi mateni ngona o ni seama mai kina ke rau ni ndua toka na share ndua na like ni murike tō taka mai, follow us, wakatelinga kina, and YouTube, ke rau ni ge subscribe yani kina ni tō YouTube channel, ndau makasara, na vi porokaramu kede, na vi talano kede, ndau mai wakaidhuri tiko na nondo tō wata, na Radio Bulan tō wata, and Facebook, and santo umbiu sartuka na nondo tō YouTube channel. Koia, wiki mndau na dhalata na vitala noe na kawini kua vitala no vina kasara, ne wasininga ona ni longa niu, mena vi longa niu ke roa vitala no tika ni kina ke Nick Leonilangi, au sureti ke mnimo ninge se mayani ke na nondo tō YouTube channel, na game tika ni kina na video ni nero vitala no tiko ni kua. Member leta na dhaka wa caregiving ka ndamai ke lato na longa niu lewun duandua i Amerika. Koia, usireti ke mnini ngai se matale tunga yani ke na YouTube channel. Sibitango na ono e na vitu na miniti e na donango na leka ngorongo di tali tiko kina na nonda i wasininga ona ni rongo mai wali songo i ana ngono matanga ngono ve wakambula tuka ni kina ve konisi ambaki nimbula vinaka naka wakalewa na seama tiko mai na kawini kua, we wakambula tukani we kemu eli ke peni ambaki mai na Sukanai Valu Road, mai na mbua, ndo mbula vinaka, wakatela kina we karalaini mulia dheva, mbula vinaka na ita. Vinaka wakalewa Dasha Hidden Blood, vinaka na seama tiko mai na kawini kua, wakatela kina we Ratu Vini Prakash, kono we wakambula talitinga we kemandau na turanga, na marama na ita, na family mai na muka, wakatela kina we kemandrau na we watini, we rabuama ke nonguiadha. Toka langi mai mba, waka nuni wenaka tiko ani na singa lewu wenaka ni kua, waka mbimbi tiko na wena no miongo, wana nongu favorite na ita, e via mbadha tiko ni kua, la sarusa toka langi, waka nuni wenaka tiko ani na ita.
Sase abuti oyani ka amalua haemu amida Nino busisewa ni orongo bosamai beira Niko taula bangatali na beibo sa ele na mutiina Ere ba avenu Samo de mola iba nundia Senga sutini anga No beibo sa kola irungo damai O mai atona E lonu buni nomu mai rawai Nonga libe tawa sei Saroro ti o mai Sambaleti onga ni osaru ya loai Awanui ta atu mendaru mai ti o marau Neba aya tori ina na yala yala ni nondaru mai bau O bakanando tuya ele no mo posa ni tatau beyau Ni o melu batatani na nondaru mamani ba mau Imode mandayani na isle na mana Tinindole na ngabuna Ni omai ma atawa yang ataa Ola ibi oma atengu Ame kayo mua au ngata Au sana le sutale Ina nongu bila sama awa Irea meu sana Le sutale inonongu yasa yasa The aun robe amanua Ilasa unandau zimbitaa Ilutani mai Amna numi o inonongu tuyawa Ere pa ademu Samo de mola iba nubundia Ere ba ademu Samo de mola iba nubundia Ere ba ademu Samo de mola iba nubundia Ere ba ademu Samo de mola iba nubundia Radio Mbulando Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wasea yani
Saki-saki Toe lalai-lai Ulei kirang lamani Ulo dilisi Nona koro sa ikambari Salu-salu Vavina kengana singa Domundau Evaleni bula Saya bebeiko Naka Ikelong bula Rawan di nanaya Sarangan di bakang bauta Narusan mai dei Kawasai makin dua Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusu-kusu be. Yandra naita. Kita seli katalaman din na Orange Lounge. Maleka. Gorsan badi kata-kata pinakasar tunga toboy siyang kau. Gai wai dala tukin nambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko.
Keba kitusan ng berata ni baga singlebu, kitusan gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu sa buka kabi, baro tagi tu buka manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenta to identity, kanay buka singalebu sa buka kabi, may bakana buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena walna kaloka na mataka, kina walna kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kunei ni ndua mana wayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna mate na hepatitis B. Ongoli wabake na kenaroni betobi sena tobi kuna mate ngadangada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani sa ngusoti ni kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi nambaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vitu va 51 sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nondo to specials and na lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritiro sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ongon ay rongo may bala ni Songo and a radio Bulando Vata San Francisco. May kauti kanda vatamay. Vidanga na itukutuku ya doroti kumai non te wasiningo na ni rongo mai val ni Songo e kabi binaka ni wakarombuka ndendai matituka ni tukutuku be suretira ramba tiko rekomunike de Sarra na Bay Area na South Bay, East Bay wakati laki na bikimdo mai Santa Rosa ke bakando Makutu na Laksombo mai bikimdo mai Sacramento kinandua na Danisi and tambano bakabiti na LDS Fijian Branch Wakaiduritiko and Rua Valima, Ludman Lane in Millbrae. Rua Valima, Ludman Lane, Millbrae, and kabini bakarombuka mayongo, naika dioni singa ni vula Februari te kabutika na bitu na kalako ne kavi, kena via mamani tine kandua, and nambongi kana wakarota gitu kina na wakakavi, na wakalama binaka, na koko, ningole mai nda mai sota, nda mai vemarota ki mandai, sa te kubu binaka te kongoa na embaki vau, embaki ronondolu ruasanga bulu kawa. Tuku kataraba na veisure tiraramba talitungai ani, veisure tiraramba tikoyani, ango bekam ni kedesar na timi ni netball, ke na volleyball, senga walinga ni vekam tatou en Bonongo, California, vekam do talinga mena ve state taliso, veisure tiraramba tikoyani, orto nambula Bay Easter Sports Day. Rotona committee ni Mbula Bay Easter Sports Day na buku ni sota ngo na netball ke na volleyball kana wakaiduritiko na wakaruai na katolu sangabul ni singa ni Bulomati. Wakaruai katolu sangabul ni singa ni Bulomati na wakaiduritiko na Jerry Rayba Ash Park tolu vitu tolu ono lima Ash Street Newark. Biutikani na kena tikindongo na nonda to wata na radio Bulando Vata ke wakau ni simberni reida wasambi to tiani nenge sakawayani na nonda scroll sombiani na nonda to wata biutukani kina na tikindua katikani kina na nonda namba ni telefoni o nema ni tawa ke lani atavuni wai ngoe na buku ni wakatataro ke wakai tikumbea ke sana wakatataro vikimdo na via mai wakai tabitiko na sota ngo na telefoni 526 Viwa vitu va ono. 526 viwa vitu va ono. Na duru bekimdona timi andona via mai wakai tavitiko. Duru nindona timi e $5.50. $5.50. Rawan yu ninge vitartarani ke Peter Isaac. And ka rawan yu ninge Zelta talengayani na nomoni duru nomdoi duru ni timi. Kina va saiva walu ono tolu vitu tolu rua
walu wā. Peter Isaac, wāsaiwa walu, ono tolu vitu, tolu rua walu wā. Nā i dhobi wakaruta ki tiko, rua na undolu na ndola nei lavanganga, weke mdo na timi ni netball, timi kananganga e na netball, wakatelanga kina na timi kananganga e na volleyball, rua na undolu na ndola. Runners up, dona yan dua na undolu na ndola. Ninge wei tukutuku ni takitoka yani, ni ngole mai na bolita ki talitunga na kakana i rara, wakaruta ki talitunga na vika e soka, rau ni ramai maruta ki talitunga na ngone, da tome maruta ki tiko wakamata wale. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio mbulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Se mani songo dhawan, do lewena tiko, sendo sengei na buda tiko, na dhawa no mundu i tuba, ndo wako tamai na rani mai kadhiwa ki wale tiko ani, and nonda toi wasininga o na ni rongo mai wale ni songo and a radio mbulando vata, sanga ni no soma tikina dona ka, ni wako tanga mai, kina messenger na radio mbulando vata, rautalanga ni o mbitanga mai biau, una buni da kua, mena mai kadhiwa ki tiko ani goe dona ngoni sala, roni na vibu ki tiko kina, na radio mbulando vata, kina no mundu sasanga. Se mani sai burubura dhawa i tiko kina na nom dei songo roni mai kadhiwa ki tunga yani na radio mbulando vata me wakani no da tau vata vatongo e tau ia kede tiko na tau i burubura kede waka bena ka tiko ki na lewe vitu sanga vulu na undolu vitu sanga vulu wakadada na undolu na leo ni non da tau matabu vale ni radio mbulando vata ka lewe ndina tiko na waka bena ka ke rete ngani ke wasia tonga yani na non da tau vata so sanga tiko ki na takete lewu na ndua na nrau na undolu na leo ni non da tau matabu vale na radio mbulando vata. Save mamando no ono, e ne kabi benaka ni wakarombuka and then ne karuni singa ni wula February, ke to wakela tiko na nraki mbata, nraki udo tiko, and wano lebongo California, ka okela ni ndo wakela tiko na katakate ni nraki wikimdo na sema tiko mai na taini wurwura kandua. Wakambula tikani wikimdo, ane kavi ni kua wakatalanga kina wikim ni kede sarna sema tiko mai. Ane kavi ni kua ndombula vinaka mbolo na ngata vinaka na sema tiko mai ane kavi ni kua wakatalanga kina vi api mele kinrau vinaka wakalebu wakanuni vinaka tiko ane wikimdo wakatalanga kina vi koni si ambaki ke kimdo kede sarna matabu vale wikimu yali ke peni ambaki ane suka na Ivalu Road mai Nambua. Wakambula talitungani vi Karlaini Mulia Deva Vengana pono ni sema tiko me kina ena ka vini kua nei tau ni taka ni mbula vinaka tiko ka wakatalinga kina vi Dasha Hidden Blood ni mbula vinaka Marama Night.
Henry Ninonda rube bosaki Besuki tunambulani beite maki No mundina awa waka welena Au vulima inongumbula bere berea Au kasi roko roko rayane Te bukia na no muinda mendame Rongo tia tuna watu ni vanua Meuseretia Au nandungu viko Borosi ni nunda rubu balevo Ai teki teki bubo Nei vola vola ambule ambulo Sai kolewa Na dongu ndingi ndingi Yama mundu andua nga etunga iye Nei vola bibigi Mo baka iyo ngamai Baka iyo ngamai Au nasolia no undina Makananda kuya na winga unadha Andarusa sivita Kasama tunaindreke vura vura Ambulava dhorobo umekini yangani kuwa Thabu tumena vanova katuranga Au tekinduru meo serikali taka Nungu ndondo molembulo usama tata Saiko nga meu nangaraba Nandungu viko Borosi ni nunda rubu balevo Ai teki teki bubo Nei vola vola ambule ambulo Saiko lewa Na nongu ndingi ndingi Yama mundu andua nga etonga iye Nei vola bibigi Mo baka iyo ngamai Baka iyo ngamai Nongundina usolia endai Nuva uvi konongu senikai Viwekani radhabu tumai Manuarua menagoko endai Nasongombula dharumbi tunikuwa Sobatu nama nama ilangi Au tekinduru meuserela kamanda Ambolea na kinai dola dola Au nandungu viko Borosi ni nunda rubu balevo Ai teki teki bubo Nei vola vola ambule ambulo Sai kolewa Na dongu ndingi ndingi Yama mundu andua nga etonga iye Nei vola bibigi Mo baka iyo ngamai Baka iyo ngamai Au nandungu viko Borosi ni nunda rubu balevo Ai teki teki bubo Nei vola vola ambule ambulo Sai kolewa Na nongu ndingi ndingi Yama mundu andua nga etonga iye Nei vola bibigi Mo baka iyo ngamai Baka iyo ngamai Radio Mulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Pura-Pura, Sema Mai Ngai Waseyani. Sona
Tamu kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Taurungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonota ki sewa say ena matanalevu. Ulu tanga di tosa kiliu. May boyong giti kan daw velabeti. Romovan isipin ang 2 na tinaminiti eviti na may Singatu City, 7 na tinaminiti na may Singamuniti Emerke. Nadamoy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romovan dundunga and radio bulan duma to San Francisco may kauti kanda batamay. JJ's Food Shack. Itigo kaya kina nakakana mga biti mipakana kokonda. Lobong benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tabiok. Nakakana mga langi mipakana steak makayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kani kanakana. Kaya itigo talaga nanon na specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Pani manray pay kaya na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavito sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ai, dong pula. Sabada viting beka na bangkarata-karata. Iyo, dong pula vinaka. Sato sa vinaka sa artiko. Sanggay raw-rombo ni sanggay yadomay na work permit Isa vinaka. Ena sang talangan nila ang gawin daw na nalaylay. Vitali matanga ni sangat ko na pepa. Oi, sardina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarbikli bukan kami da kilaraw to keso na kami. Maleta na daka-daka retunggo Iyo, di na saranga. Binangon nga menda daw warong kinabilong new and na radio bulan to bata. Nadama? Nabilong new and na radio bulan to bata. Na programo wakarutaki kanda vital no tagikina na bay kame bukena non the bangra kangaraba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni wakarumbuka isibin na ba na tini na miniti bay kemundo Amerika sibin na dua and na tini na miniti na kabi ni lotu lebu bay kemundo ebiti and radio bulondo vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Senga tina ni kararawa na daka-daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta taka tuna bengarabi. O ya ke tuna kenda tu kakana. Na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kanda u dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani ada taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburi ani nanong yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Ana radio bulan do bata sa watongoi tina ka 5 na miniti me vitu nakaloko ene kabi benaka ne
Wakarumbukan dendai ni karuni singa ni bula Februari wakanuni benaka tiko yani. Wengan bono ni sema tiko mekena duindu tiko na singa duindu na ngau na duindu na banua. Yanda wakabini benaka ni rau ni mai vese mati tiko ena wata watongo. Kila na ni wala matai se na Facebook na wata tu sema tiko nango wakasama takamanda ena veisinga e 3.2 na bilioni na leoni banua. Na lewi vura tukuni yana ka wakasamatanga ni wekake den da wakaba e na watawatongo na iwala mata se na Facebook toki la wakamataila leitu na kambaniongo na Facebook yo indua na wili biota mai ni kua ni na veisinga kede e 3.2 na bilioni na tamata se na lewi vura enda tiko e na Facebook. Sambu ngai wakasama taka na lewu ni lawa tu rawata tiko na kambaniongo. O sambu taronga manda se o sambu loma taru manda na sanangau na rawa i lawu tiko wakadava na kambani lewungo. Ke waka ona tiko ona ndau rede tiko na nomu tanga ni pepa se na page e na Facebook. So na ngona utiasa ngendo lako tiko ani so na tukutuku ni wakambimbi tiko na tukutuku ni business na wakambisi se so na kai boli takitu ani endo tinga reda ni lako ani bena nomu na news feed na edana ya na nomu news feed na nomu page e na Facebook ya saranga na ngoni sala e rawi lavo tiko kina na kambani lewongo na Facebook ka wakasamataka na 3.2 na bilioni na lewi vura era rei tiko, era dhaka tiko, era dhaka taka tiko, sera bola tiko, sera sara tiko, ena visinga, ena nonra page sena Facebook, sena nonra patavatai, na nonra na Facebook page. E andona wili levu, na vengo na keden do sema tiko mai, vengo na keden do sema tiko mai, da to vese mati tiko, wakasama taka tinga na wili levu yani sang ni okenda to nga to vese mati tiko, Bura to dhoko. Ko ngai anda sa rau niu kai anda kurumbu ka ngalu kanda ngoro tu na buku ka kila ningo endua sarangana turanga dhaka taka mai na nona wakasama ka tauiabu taka me kinoko na kambani ongo na Facebook tukuni tauiabu ngai na nona garachinga sangai toso tiko ke na sotal na noni tokani arto toso e tiko na vika na no vese mati tiko bango na Facebook kasalia dhava sarto na bonua elia vutu kina e na ngonongo 3.2 na bilioni na lewi burabura and tiko na Facebook e na veisinga. Gai ke baka ni na ngole mai e na ando na ngona ni mani adho Amerika mai beke mnina sember tiko ni adho mai Amerika, California na bono kitu tiko ni kinongo na nonda to bata sena nonda to studio na radio bulando bata e via rosanga bulum beka na miniti na nrewe ke na bonua tiko kina na vola liu ni Facebook na vola tiko ngo e senga ni ndo na vola lilinga ngo baka me kena libu beka e via wakatu na roniu kai o na se tau dhoko mbeka, o na se tau dhoko se na tauni mbeka o suva, mo tombale mai na mbeka mai na Albert Park, mo ngai kota mai i na market se na flea market na vanua kedea sa non retu ni vola kede tuka na lebu ni vanua ertu satu kena tu na kambani ongo na Facebook. Saroni ko taka tiko kia ia ni to vese mati songa na karoni wakaburu wakasama tu me to ngor tunga kina ia sa tostu na ko ngondo tu na tostu na bula na veisinga to sabata tu ke na veka so rauni nda kurumbu taka tu na technology kandona kaundo se tiko ani wakalibo ya na artificial intelligence ndo talanga na kairtu dhaka tiko kina na kambani lebungo na Facebook. Sabatungo itine na miniti me vitu na kaloko vinaka wakalevo na sema tiko mai na kavini wakarombuka ndendai singalevo tiko ni wakaroa vike mundo mai viti wakanuni vinaka ni nandona moni madha vinaka na moni madha ngo tendo talemanda na nonda sere me to vena numi tiko kina na kavini kua me lutu tiko ni tavi dava ngai ngaravi tiko na bebo no e soni venga ravi tiko kina wakambula talitengani vembulona ngata
vinaka na sema tiko mai na kavini kua, bole vinaka api me lekin rau, vinaka na sema tiko mai, wakati la kina vikoni si ambaki kikem do ke de sarna matabu vale, dau sema tiko mai ngori na suka na Valu Road mai nambua, wakati la kina vikarla ini mulia deva kikem do na marama na ita, dasha Hidden Blood, nimbula vinaka, vikimani na vesau yanra tiko na kavini kua, na vivono ni thakadhaka so, wakati la kina vikimani na vako uloritiko, na vitol ningo ni sala ke de sarao ni semra tiko mai na radio Bulando Vata, na kavini kua, gome na nomani ke de tiko. Ena radio Bulando Vata na itawi sera talangau ya na italanoa ni Rosi ni anu ni vono ya sana mai dawa talitunga kina non di wasiningo no Vata. Ena kapi vinaka ni vakarombu kandendai o sana mai tatau tiko ya ni tona game verongo din tomo talitiko. Ena ngono vatanga ena kapi ni moniti wakanuni vinaka ni nanduna moni madha vinaka vikianda na moni madha ngo maroi tiko na mbula. Me dova na ngona katarava no moni tokani ngo una vuninda kua ni te wakadhengo takomanda. Kwa hivi natia ngiva ya dhonia
nene inava mavonia Isamu mataenda uvotu na vihina Lemui mali malinginda undivia Na lengundi na tauzo konguolia Ia iko badalania Nadare inene mura Nadare inene mura Ela maibu ile mura Nadare inene mura Nadare inene mura Ela maibu ile mura Lengo itata uivu wako monumia Matani were endani hongo baila Endola turu abana ya ua Ibu wako inavihinga Nadare inene mura Nadare inene mura Ela maibu ile mura Nadare inene mura Nadare inene mura Ela maibu ile mura Nadare inene mura Nadare inene mura Ela maibu ile mura Ela maibu ile mura Ongo na Radio Mulundowata San Francisco. May